third is we've introduced a newer. O te whasi sila tua toi amatali nei te ono manga whono au whai tūra whono. Malolo sa in mota, e leo toi tere se vaenga o lo toi. E whatati ese tatu tau ono manga mo malolonga o lo sau nuole a fionga i te sui pāle mia. O te tāpala o fionga mo le whaua wina o lau sau nuanga. Raftai, lau fionga whongtalai mo le whaua wina o le sau nei usunga whono. Ia walama le tātou ngā luenga whātino e mo whai onu whāwhtai. Ia, i lau whionga e meise i o lau whai ngā luenga. Whionga whai lau tusi, ma sui whai lau tusi. Ia, awa whoi tautua ina o le PALEMENE. Lea ua sau ialo tali ngā sua. E o mau whai whasiri ngā malosi. PALEMENE ma malu. Whāua wa elu tātou wala wina le nefef. O whionga whongtalai whaile tātou malolonga o mai ia le launga le neimtanga luenga ia iana amtawhai oi tūlanga whatino lau whionga le whongtalai ia o le mtanga luenga ngā luenga lau ainga ma tīnai te tele na tuele o pose lilo ia i le antoanga o mtanga luenga o lo iai e ona iai le pulenga o whila wainga ia i le ele e meise foi le ngate whale ia ma le aviation ia po vale savili whapena foi ia tātou utility services e ona iai ia le pulenga o suavai ia e meise malo si whale tise lau whionga o se tala i leo te lenga o tātou infrastructure pe lava ona tā ua le teimeo sola le sile i tū tā ua wao le infrastructure e mawhai ai ona whaangai oi ngā luenga mo le tamau ainga mo se manuia o se atunau le lava i tā ua mai tā wina le taunga tā o le tātou infrastructure i e tele i tū mafuai le tulanga le ala leo si le whainga malo ina i eto e si tila i ana whaing whawai i le ngata i lea i a alfa tulanga ina o ngā luenga tal whangai i le opose lilo i le tulanga na tupu mai i le tātou malosianga whai le tise e o lava ona manino iai ia le nei PALEMENE mamalu ia i le tulanga o lo ta oto ai mai le whaingo fie ia le wha moe pe ona ia le teimi nei mo le si le whea o lo o tulanga mai se tulanga e ao ona manau mia ai se seleni se tamau ainga tala whengai e mawhai ai ona si tia ma ia wha le leia le tulanga uti o iai le tātou i le tise ngosi i le tulanga iai o lo si pei nunga le tamau ainga si tātou atunu si nunga le manau mianga o le tise tulanga whapena pei tai e le o tulanga mai se tulanga le lei ia le tulanga o iai a tātou wafi ia ma le tulanga o lo produce mai ai e polo o ngaosi mai ai le tātou i le tise le si wila le vaenga e au foi ona toi silsila i le ilo te tau o i tūtala whengai
e mai se le pulea ina le leio aseta ina ia mawhai ona e ngata ia fausia ia whale leia ma ia wha au wha ina pia ia o tātou ngā ruenga te tele nei mō le ati nai manu iho se tātou tano lona lua lau whionga e lo tilo ia ile whainga whawai toi fitu na iai ia le whaatinonga o ngā ruenga ia po functions lau whionga ia se o sai ngā rawa lau whionga le minstalo tu lai mai whau la vea le whionga te tairi tua mai ia le mawatu se me vi whasa o sao noi tātou tala noa tati na o infrastructure le tātou tala noa ngā luenga te tele taipe o awala wafu taipe o eltise o ati na te tele i e whalangolango i a isi ta mai ati na mai a tātou tala nolo i ati na te tele i e awala te tele eltise wafu tulanga umana faitau miliona sa ola le saunoanga faingata le tulanga tutupe ono le tulanga lea ua iai ua tatuanga il consumption expenditure vis-a-vis development expenditure le lau tatuanga ina il consumption expenditure ai oki ai le kako development expenditure ale la ua saunoa le minsta e tau tele le tōtiro iai e leanga o i e maua mai ai i a seleni mai le development whakupe ai le social development e le mawhai o nā tina e le social development tulanga tau aonga tulanga tau whalmai pe ale lava le atinai ale atinai e whalaolango e wale te tele infrastructure development ai mutua whainga tā le tulanga la ona lea ua esel mele o tatuanga i ai o tatuanga i mo meo consumption expenditure pela o mea ua mafuri i ele tatua tinu le teimile nei pela se tulanga la tau te lele saunanga se koe kilkilo i ai il whawai o tupealu o le wanga i el malo Alo, tai sa no lo fiona le te tari tonga ia tu atu le no fa wol sa no lo fiona su parmia aftai fa mawina ile nganga tu mut fa lalu manatu lo ngai mai le tulanga voi le o le fa ngai no tu pe tua e va tu fa ngai na ma ainga ai le fa nganga tatu tu pe ia mo le ati nai tatu infrastructure fa mawina tonwe setemi ia ona anga ia tule iai wa le sile vaenga lona fa ia lai ona fa le ton o tato resourcing our framework o lo fa tupe ai ia tato infrastructure pe ia ona sa no ia o lo o se leni o lo avatu i tue i tato a fioanga e ati ai ia o fa moe ina ia tina ona ua mata ona ia ilmativa a mata ona o tangata i fafu a mata ona le toi masani o tatu tangata i le ngā lulue ia i whaatuanga lau te lenga lea lau whionga e la o tuese tala si taimi whainga whaavae toi ftunai ia au alfa tinungo ngā luenga a mese foi lau whionga le whaungu te lai ia ina ia sila fo tilo le technology tala whengai ia mo le ngata ina ia a mawhai on whatino ngā luenga whauau sustainable ia mai se foi ia ina ia fisosoani ia i le tātou renewable energy whateitainga ia o le tilo ia pe ona ia i le nevai tau i malo si anga whawhawina pe ona iai
ma available i lea technology. Pe tai lau whionga. Inisio nei technologies pe ona iai e tātou solar. E le o consistent foi. Lo lantou whamaina ona e le tu mau. Le production ma le energy e maua mai ai. Lau whionga le whangtalai. O nai vaenga na mua e amatai ona tanguta le tātou cost o tātou infrastructure. O mai foi le tau o wala e pe ona tau whai atu. O le tūlanga lava le nā o ilo iai. O lo o matua tanguta tātou o wala. Fua i isi atunu o le Pasifika ma isi atunu o le rangi. Lau whionga no mai leo li tūlanga no lua ilo nao te lenga tātou tu mai whapitoa. E whatino ai nei ngā ruenga pe ona iai le tātou infrastructure. Manau mea tele le to mai i le na o insinia whai awala au so se tu ai ngā insinia lava e le banda onga lea lau whionga le whongtala i le na o Samoa lea tunu e whengai ma le nei whawhita auli pe tai e le nau ta inga ina ia to sila la whainga malo le ngata i tātou wa onga ma i lātou atu i Avanoa Whaskosipi University ai sila foi i tātou onga whamatata e sese. Pea on silfia. Le me fia whasa o lau whionga. Ma maria me lau whionga e sing palemia la tua tula vanolo e tai o le tuhai. Saunoanga le whionga sui palemia le anga i tonua i le capacity problems. Lana wenga o tangata o lo iai to mai. Ele ngata la o masini. Tauna lava equipment. Whaatino i tātou ngā luenga. O tangata iai to mai. Iai la le awala mi whaiai on la fafole i tu lea se whautuanga. Al mafuanga la o le mele o le tau wafo o tātou ngā luenga. Ina ia mawhai o na tau wafo tu tusa mai tangata i tutono o tātou atunu. Alona wenga, o le iai lia lato, o lo iai to mai. A tau wafo la, e compete, o le mela tau e tiltulu e tātou, o le ofo e pitusili o le maulalo. A o tangata o la iai to mai. Tu sape tolua ia tātou operators iai e le tūlanga lea o le fausia o wala. Ala le mea watupu. O le mea watupu e le matoa le vai. Lala le whawhitauri. Le tupu mai whawhitauri. E la wala le si umu. E le tāle whengai ia le vaenga lea na filfili. O le iai tātou tangata. E iai le to mai. O te le ilope na whapewhea na whaile tanda lea. Na maua le vaenga lea la tu te whaia nei. Ma o le te lea e tātou whawhita auri. Na al whatati atu i o te wtafa. O lesi lea a wala. O le tanda le lei o tātou ngalwa. Hionga pung whetalai. No. Se on sa imara wala ufiong. Se tuatu le vanoi le. Popo si vanga le fa popo no o de sa tau tala. Se me fi ma fa mamla po se me. Me fi fa sa. Se sa. O tato awala ia pena taua. Le voisa o tau tala ngia le. Tato atina tele infrastructure. La wala le nga isi umu ma tato ala o dam atu langa fa pena. Ona le pe e mata wina. Poloketi te tele ia. O le fa tupe mai i mo fa tupe e fafu. I le ATP ma the World Bank. I ala to qualifications. I criteria e fa ta oto mai. E taona usia company Samoa. Ia po company umai e ta wofo. I fa ngonga renga nei. Tam faila ia o na fia to no fitfiringa. Pela al bele tu la mai. E wala le nga isi umu. O le ta wofo e mo company le mai asia.
Ai pe e leo au sia tato kompania nga waa ia mna mia. Ele World Bank, ia male pole ATP, le lau te fundinga ngal wenga lea. E faisi mawalunga ma au sia ngata. E tato kompani, o mele au tupu. O leo te vai atu ma le maua va per kompani le fausia ina neila wala le anga isi Se kompani e la toa ia mta fa yomo construction o le o fale. E le tiring na to nga luenga construction mo awala. Pe o mele se to e sida tulanga ia. E tau na fi nau malosi. E fa tupe ia so son me fole ma wai tupe nei. Ina se to na ia la qualification. So wale tau te malmala ma uma. Anga luenga ia fa tino tato company Samoa nei. Ia lau tato mulmau ne sili ma mau na ilo nga luenga le fa tino nei si Ia pe o tulanga na le foi si ati na lumana. O le I filfilia ia ni ala company. Ina te foi o tulai mai na tulanga. Pe o le fa poponga le ala o fionga le. Fong fetalai le mtau pulea. Ia, tu le vono lo fionga sui palmia. Ia, fa ftai, fa mawina malanga fa lo le telenga o tuanalu. Mo le silfie le tulanga o le tauofo. A me se foi ia to mai fa pitoa pa te ne fa mon e moni le leile e vaenga pe ono tom fa tu te mo solo ia ile le o ato o se capacity technically ia io tato insinia nei e mata ile tulanga o le designing o tato wala o silfia e ua ia o le ato o le ia o le tomai mai lava le tapenanga e o le design e o lava i le tulanga o le fausia ia ma tulanga atoa e o moni o loo iai le capacity tonu tato atunu i le tulanga me whainga luenga tulanga whapena ia pe on sa no pe tasi pe lua pe tolu but ele o mawhai e tātou ona whina wina na vaenga le vama le World Bank ono le tātou technical capacity internally. E o whenga whonga whtalai me whiwhasa. So dwai. Se o sai mano whenga sui So santele ni tau pulea. Leanga le tātou o wala lea e luatu nei alu le port. A matatu I malifa. Ona tana no leo tātou ma le World Bank. Le whenga le tenda. Na finau leo tātou, e na le tasi al company le tu tonu e, na te ausia tulanga ia. A ia isi company mwhai on a joint venture fatas, e fausia le ruatu le I malua e tau I oile, e le malai valele. Na I oina le World Bank, tu fatasi e loa company e tonu, e a fia ma le company le ruri out. Ia le alanga mangia le foi. Le fuafuanga na le fina o tātou. O lea wa iai la tone sa fausia la te tele. Fatupe el bank. Ai o le falave le tupu. O ke le lopeang fapefenga a sao mai company le. Le faiangei le wala. Isi o mule o ke le ai fafikau. Faftai, ia, whawau sau noanga lau whionga I sui pānimia. Masalolo o misi le whafonga te teilu I tua ngai lea matanga o lau furusanga. Le tau tātou wa wala. Tā ua I o le tenda ama le tulanga pena. Ia o le taula. Tau ion te pena le malo se fuafonga tal whengai. Controla I le tau. Awa o le teminei. Ia, ua tua le tātou whātinonga I kongalate. Asa war kong kalate tong tapeano tom vayat luas fulto sang taluai sa vayon fatale wala luas la wafi petor se la wafi kilomita 10,000 nei ia o atual miliona Viva sa la wafi wala na la wafi ngal fong talai ia ina ia to mayo le nat fatino ia ngalwenga nanga farol ia o wala ia ma tu tal no tuai o wala la fatu pe mai fafo e sai ma wala la fa ia tatou Lona wenga, a whai o le whātupe mai whafu. Ma whātino tātou company. O le ala wa iai le quality le nā whai e tātou company.
na fai ia tātou wala pe fo no tala no atu e le wha mai ai no le wala le lotu le malua e tau o i le airport le tala no atu a wala ia whatino e fund mai e company o ia whalapu tonga mai whafu ia maro sau no ia ia lau whenga whautalai ta te maia le la tau whai atuai whatino la vahenga mai pe ano tau whai atu o le tau le ia le te mile nei o le mea whaingitala na mai ina ia moni le tātou tuto tasi e te tau e ono tātou sila i au ala tala whenga i au a peane o tātou whaalango lango ia tu nuu mai whafu i le whatu peina o tātou infrastructure o le atoanga le nala o whiunga le tāpenanga vai alo whai le numanai e ano tau whai atu i le awala le itua e 4 kilomita ai se fulu 5 miliona lo tau e le tau ngofi e o whai ala i isi awala e whapena aure nau nau ta inga ina ni taunga tā tele i le amatanga le reform le na o iai sa iai le whamoe menga le malo e le ngata i te tonu le loto i le tonu le o le tātou tanga luenga le design ai mai se fo i le sapalaina o le tā ia ma le maa pei ta ina umani ua outsource mai tua le design ma le tulanga le lau tātou taunu le taunu unga le na o le taunga tā i fono na fai le lua fela o fiong le la e le nei temi le la e tau mawhai pēra no tom whai atu tau to ilo i tulanga tala whengai a wā a le mawhai ona whatu peina ia le mana onga le 5 walu a wala le nei fono i le mawhai ona whati noina pe tai ia o le tau whai atu le nā le si vaenga e tau whai ai mai le to mai o le planning fua te tau a mai se ale tātou asset management ta ua i o le vaenga lea o si vaenga lea pe sa tele ina le manatu ma mawhai ai a o le vaenga pitu ta ua lea lau whionga le whong talai le mai ai o le tātou whono i lea so as whareili sa whatino ai lea se singa le al nemtanga luenga ia ma le pulenga flau inga lau lele e la stonai sa mātou lea sia wala taitasi pe ona mori mana o mai ai pe itai ina ia asi uma le tele o awala o le tū lea awala lo i lalo o le pulenga le ale pulenga o flau inga lau lele lau whionga fa le tonu tūlanga o e conditions tato aseta mai o le tala manino le nā i le tūlanga o lo ta oto e le teminei le ala lea e te tau ai ma le tā ua o le tūlanga tau asset management ina le ngata iai i la tau e ilto mai whapitoa mai se lava i insinia e iai lo latu to mai whapitoa le ngata insinia e fua mamau tūlanga tau se leni a mai se fai insinia e iai le to mai whapitoa o atu ainga whalelea e whatino ai ia nei awala e iai se avano e whamatala wili iai e ta i iltal tonunga ia o lewa no fale sa tu ia maari ta ua pa tatou fatusa lava e le tulanga o ta oto ai tatou wafi ma o si el tise le nei taimi pe a ona si la fia ia e pe o tulanga la o ta oto ai e foi le o sanga lua fe sufitu ia na ia sa su te o vala mai o pepe o momoli o le tatou malai valele ma mau ai ele o iai lava se tulanga asset management fatino le vaenga sa te pena il fang fa vai le na vai tau e tai o mai le terminei ia o lo fito soa ia le tupe ia ma insinia o feta o to ai lo fiona fong talai le nganga na tau fai atu ai ina ia le ngate e fa saoina tupe mai tatou ngaluenga ai te pena le lei fanga fa vai ina ia ma fai ona si i dunga ia le lei o tatou awala mo le paia o le palemene te le latou ena te talo mai ia utou awala ia o loo whaamamawina uma mai ei le nganga langa a te talo mai a le whaipule ia manatu e le i o le awala alisi whaipule o loo sila la le tatou i ona aseta au ai awala ua matua onga le wha le tonu ai te le lo latou sao i lo tatou tu mau ainga
ina ia mawhai o na awe le wha mua ia I tūlanga talawhenga I whapena ma matai o na whau mai ia le tāpenanga o le tātou aseta ia wala ina ia tūlai mai se tūlanga talawhengai tele vaenga e whane tono e lau whiunga ia a pēa no whai atu ia le ngatai le tau ia o le tumai whapitoa mai nai tātou alum whanau o lo tautua ina ia le tātou a me tanga luenga lona wenga e tāua mai le planning e o lava I le decommissioning o la aseta e te tāua na tilo iai ina ia maua whaamaumonga talwhengai e improve al tātou aseta lau whiunga o le lona wha ia pēa no taum whai atu o le tātou resourcing ia por whaatu peina ia o nei aseta pēa o na whai atu I le point mua ia o alu lunga le tau lona winga wa mata o na tātou tilo ia I le tūlanga e whaatupe ai ia tinai le tau ngofi lala lea ia I te tau ana tui silan malo I whangwhawai ia I se whainga tala whengai whaatupe ai pēa on silfia lo iai tūlanga tau fiua levin tūlanga whapena peitai ia lo iai fut whamumua ala whainga malo tua nai ia I lona whaongaina la silsila I whainga malo ina ia tala whengai le vanga Me viva sa o lau whiunga. Ia, sei tūrei mai lau whiunga le, tai rei tua ngai, mo se me viva. Pea iai si toa lea e tūlei mai saunanga a sui palemia. Ese a wala. Lea e a wala ngā lue. Iai foi a wala al malo. A wala ngā lue la lea e tenda au ti tua ia whapena foi mawala ia te tele al malo wa kele foi laka ku kampangi le we yai kampangi nga fakia nga luang kele ma kampangi nga fakia ia nga luang laiki ele nga kala ingi polu ai whapena foi savai o le ku uma la kom singi le ku uma au ka nga wa lava ko mai ele mol meo le fausio a wala le tulanga na tau tele ai le mele o le tenda auto a wala ia toi fo il mea na iai ia mawai la vanoa e la tau al tulanga lele ele tau tatu te lo uma a fai a kua ele vaenga o le a wala o tau na o le lima selau iata ka mawai le nga ka lima selau iaka uma o le tulanga le fa pe mai e tilo I fioanga o fioanga uma I lima sfulu tasi tu malo e kawa uma I awalanga lue I la tuatina e le se tu malo e va pe e le va taua ia la tua mota e tau anu fu tau ia fai uma awala tu malo Ia, tuat pera vano rau whiunga supan mia. Ia, lau whiunga whamamona leitu o lei tāpenanga manutanga. Ia, maria whenua alu whinangalo rau whiunga sui. Olo tulai mai le whaula vea whale alupo. Ia tuat tula vano la se me via whamamlama lo whinangalo po se me te whisau na whasa. Ia, whamamlama mole lau whiunga. Whaftai tau. Ai mole avanoa. Lau whiunga le minister. Whaftai tere mol fola sanga malama. Ia e tā ua e pe lau fua whaatatau, pe tasi kilomita ia e alu le miliona, ma le miliona, ma le tolu tesi, ma le 5 miliona. Fia e whaai loa atu mai, whaamama a venga. Whale alu po, e 4 kilomita mai Yuta, sau mai Yuta la awala al main road, e tau lava I tai, le whale alu po tai. Ole talam le le mo oe. E walua ma le afa kilomita o lawa uman whaata alaela iai vaenga I leanga lava le whaina o le sila tasi ma le afa kilomita le tau I tai beach falles ma sanya na whaatia ingai tourists ono leanga la awala e toi fo ia iais ia waila na o le tasi ama tesi ma le afa kilomita fia moe se awala tae alu whale alu po tai tere tourisi tere fia o tangata ai ta wai lava la fionga o le la o mo toi
awala tai fala lu po mal falo halo lava Alo whaftai, ia ono le mta sa sa ono i le sui o whale alupo, ia sa ono lau whionga ni sui i parmi. Aftai tele lau whionga. A tonu i te mana tua ele tali ngalu se tasi atu. Nu, sa fata. Sa ta pena la umma. E te ia sau whai mai. Ua whai mai ka pena tai le whaia. Ana tu ele wha penal ni vai tau. Ele tulanga i lango te sia uma pea no whai atu te ele ia sita i ta sia. Au le nganga iai e tātou i loa le tulanga o ta otu ai a seta o awala uma le tātou malo. Aisa e iai le mana onga e launga te sia ai tangata uma. Ia o le oi le ainga e ala i le whaongai no tātou awala me se wela tinai. Le nganga le lau whionga ia o lo tau ta pena ai whainga whaavai tal whaingai pea no whai atu. Ia o le tulanga le tā ua ai ia le to mai whaapitoa. To mai whaapitoa e ele whesiri na sauno ai le whionga ele. Sau whaapito i las whareile i lana saunanga. Mai tā ua tele le saunanga somatu whalongolongo. Sauno ai le tulanga whainga whaavai. Ai mai se o lea le whainga whaavai e mawhai ai ona te pena le lei. Pena le lei. Ma whaatupe umai ia mana onga o le tātou infrastructure. Lau whionga e whaingo whia i o le tati. Ia awani whapokikia e ati na e o le infrastructure. O le tali nā lau whionga. Langa i tele ai na whia i le tūlanga o le pokiki peitai, o le vaai mamau o se ngā luenga i te tau o na fō ia nei whawhi tauli. E le i titi le whawhi tauli o tau ai, o iai ni teini. Ia, peo le nganga le nālo whionga, whamawina le nganga tātou konkalate loko. Mai, tūlanga fo nālo titilo iai. E le ngata ia develop le local contracts. Ia le leip tātou konkalate, a pool of contractors. Ai ia siliona le leile malo whatinonga ia ngā luenga. Nang whionga whonga whtalai. Ia, o nau mai le tātou resourcing, ia pēa ono whai atu, mana o mia toi sila. Ia la ngā tupe tala whengai, wha tupe e tātou infrastructure o neima le manai. Ia, ona, i tātou i tūmalo teitas, ia pēa ono whai atu, iu whamawina, telo tārsanga i tūlanga tau awala. E le tūlanga tau suavai, ia o le asa sauno iai, nisi o sui whaipule. E mai se lava, ia i whaipule, nisi o i tūmalo. Vai maunga tolu, whasaleanga tolu, sanganga tolu, whale alupo, whale ata, whalauri lua, ia mali telo i tūmalo, lo iai manaonga. Sisila ilau whionga, ua ono sutolu tausanga o tātou watia, tātou tutu atasi. Alufo i lunga le tātou tamau ainga. Peitai, e leo whamalia ina lama, ia le whaatuptupla e o tātou tangata, e ala i basic services nei. Le ala o whionga o le tau mawhai atu ai, le to mai whaapitoa, la tau te lotea, ma fuafua, ma tapena, tulanga tala whengai, ina ia tali mai, ia le whaamoe o tātou infrastructure, i le lumanai, whaamawina, ia tārusanga uma le tulanga tau suavai, e watu pēa se whataitainga, lau whenga ronta lai. Asia nisio awala. Lau awala e mo ia, e o pērua, ere atua se lima sifuru tā wari raso. Nai lo le whau atua le awala. E mwhai ano atu whai whalea la vai wan me mo mualea, whai ala vai neto sanga. Tantanu na ia le lei. E le tau whataina. Awao le mea tau, e te tau na whiololo le tūlanga o le tātou payment. Mwhai o lesi tau sanga, watu lesi tanu. Lua tau sanga, watu lesi tanu. Ina ia mafia le leita, whatoa whata. Fuafuanga na
se fele tupe a lai family ina le tele o tatu tungata petai a ave tu ai tatu kongalate la telenga o fai a to la wala te metas la lela o fiong ya tatia mai la nga luei tanga luenga mo ta penanga tal fengai e ai nei tanga luenga sa mai la tu finangalo i moli a wala ya ai mai se foi le tulanga o ya ile leo nanga le PC ya inisio a inga wa mu o anga yuta tulanga tal fengai pe an si silele tatu tal fa tau tupe ona wa ya i tupe so swani ya e so swani ai ita penanga na ai se na fa matongi ale tulanga o ya ile tatu IPC o le tatu install capacity temil nei service ai tatu tunu pe ama le fitu surfa megawatt o le petai o le output o le tatu production ia po le eletise maua mai ina ua ola tatu wafi o na o le torus fumarfa megawatt a o le peak ia po le pito ilunga lea o le capacity e mana o mia le tatu atunu e le tolu se fulu i le tolu tasi ia megawatt o lona winga e tasi ale afia e le ola o pere si vaenga le tunu o le onga lea la o fionga le ala lea e ta ua ai le tamu fai atu pea lava pea e le to mai fa apitoa la tau te fua inga te tau whanga ioi lea tulanga o tātou infrastructure ea o leo te lenga lea la o fionga le fonga talai ia le tamu fai e tali atu mana unga i tele o tātou tumalo o lo iai fo ia mana unga i tulanga o le wafu pe ona iai le whaaloloto inai ia o tātou isi umu pe ona tāua ia pe o le nganga le na o le neimtanga luenga wafu o taulanga o le ile mana unga le na se me o tātou palemene ia se tulai mai no fionga le mo se malolonga no si palmia sono do fionga le minstai tai ritua a sui palemia le tulanga o fuanga mo tatu el tisi ai o le mena lai ona ave tatu wafia mai tanunga manono e tu i tai fianga o le tulanga o le noise level o le pao wafi i tanunga manono na lai ona ave mamao ai ko ngavao ia ona tai mai ai lo leo o mori na e le aise no fuanga la tatu ona fausia leo tato wafi anga i le e mo meo o le afo ele tise mau mai le vai na o tato i le limas fulu pesene fai ona fa el tise mai le vai ma le wind power ia fa perfo i ma tato malosi e mau mai le la ona fa o lo lai le o le afi na a o itaimi e fa le tono ia le el tise le o fa aki lo le o afilana le sa ola ya fa la so tato moli ua tupu le demand ma ua mo mia e pea le growth o le mea tupu ua vesel tangata na ia insinia ia na whawhaingaluanga e siaki ma maintain leafi i utai i fianga o le ave senga lalena le nei ngā oke eka ka wafinga ngā o le mea te talanoa tuai a to e mainta tu wafi le lei te tau ona wa ai le lei tangata e nofo e maintain na tatu wafi ia wane to e tupu mai mele na tupu le wakili a whaingai ka kou i le kisa. Malo sa uno ia. Se tu atu le vano ia whale ata tolu, la se me... Haftai, ia, leo se me fia whamam lama o i ngaluanga te tele. Me fia whamam lama sa uno. Pe se sa unonga, po le ase fuafuanga al tato malo, le wafu lea, le sa
leanga ko afio mai konkaluai o le amata i vai usu leo ha fu fa ngongi le wafo vai tele anga le manga o vai usu po le ale se latest o le se kala mai le wafo leo ko se sila mo ka ko vai fa ke le fa le kongo le ofi ka ko wafu lai kai sa ki nga ele o kong o ka o nga ve fa mo ka ko malo le nga ka ya adu ngol ka ma ai mo nga duenga ke le so swangi mo ka ko ya ma fa lo lap Pero fiona si palmi. Ia, olo ye fa ula vea mai. Ia. Fa sale le anga todo. Fa stai tele lo fiona de minsta. Ti do mta upusa. Ole ale ui holo fina se mi fa sa sa. o mo vai ngale le matu o wal si mafu le sapari. Ia, sauno. Ia, na tatia ju o tafa, masalo a fa pese o wale tau sanga ina la fiona ma tanga ruenga va vai a ve fa mo o le wala si male po le wala papare sapari o te ringa ruenga malo o fai la wala le fa la hotel ia la o to ta fe fo le vai ma to sauton a ina nga ya tafa mo to ia fa ina la wala o fiona mai te watu na o fa nga solo le wala le lan masalo ma singa talwai le sa ta fe ai fo di sta vale tonu le wala le ina tatia tu ta fa ta na wai fu fanga ro ma ta tu maloi a wanga lue i vai tu na fa fa ai o le tau sanga nei tu malo a mo le pe aves fa mo wala le langa e le ia ma si sura sa vai e sa mai o li tu tane ma le tu il lai tu e le so poia la wala le o te le tan no tu la fa pe na le matu tu malo ya sa vai ya tu fa pe na on na finga so lai ila wala utulea malo fa wala fa stai lo fiona fa stai Ma lo fa manatu lo fiona. I vai nga ia sauno mai lo fiona si palmi. fa stai ya u fa ma wina le lo fiona ma le tulanga yai ya pe ole e un ton faiat tono ese si temi saso ya po se tau sanga foi am faianga design locally le tatu ngalwenga na ya pe ai to mai fapto a le ufa mawina ia wale nga iluma o te pese fata ita inga o vaenga ia e peo inai ile tua moa ile tua moa ile le vaima le nu e fea ona pama fa malepe inai le la fionga ai mafua mai ia ona ua o matana tanu e tangata me sa pesa tau lai mai ele vai o to slowly le ana anticipate taile ile sam so lo le vai o ia walu loi ia fa le tono le fianga fa pena fo io le tua moa to si singo amo le ma sani ona faina fo e ma fu mai o tan e se vele tali vai na fai e le tala fengai e fai lo le tali vai io amata ona peye e o pongi te tonu le vai ona ma lo si do io il presai e una efa tu puoi lo pe fea pelo winga na ta u ai to mai va pitoa e ai le minsta sa mato nga luela ya e un mai foltausa o le ia se tono se insinge fa e vai un marco e pokiki lo le winga le nga ya ina ia to mai le fautuanga tal fengai mai ai la to e ai to mai fa pitoa le ngate le mtanga luenga ya ai mai se foi ya fa un tal fengai ona o le tulanga le ia e onga fianga te mau ainga e mai se foi ia o nanga lau fionga ile fonftalai ia o le o te lenga le na asi mea upua le pe ona iai o iai fufanga le whainga malo o le tulanga o le tato utilities tato swavai malipisi ia mai se foi e tato fisota inga o au nanga nei e le te tau ona tu une lalo e ona earn mai e se tatou tu pe maua aisa o tatou to maua inga fa mo runga e a o matanga luenga le to na nganga le na ya o la sila foi pe anu tom fai atu temi o sola so sila fainga malo e le fetuna inga tala fengai ina ia mo le fa mo afioanga foi ya o lo pongsa ya pe ama le 2 miliona le tau le tisi e alu ya ile fa malamala maina
o le tātou tunu e te tau on whamalama a le memo mua e te tau na ola tātou whala malusianga ai tise lau whiunga ia o leo te lenga le nā whamoe moe o le nentanga luenga ia sei tu tu rewa no te tai tu ngai o se tau ale tau pule sa no ia le sui palemia le tulanga o tātou atinae o le atinae makua sili o ngā lifia i lunga ka maoinga Samoa o le atinae le o tātou wafu i Vaitele ma le wafu i o ia sau whawhitauli o sau o le eise le lava le avas e o mai e tutonu e ofi mai tutonu e va e le kiki asi me whai nā o na whatu am whailo le o na tala sau i va te tele mai o le lumanai le nā o le tū i sifo o sa vai atoa whapena fuilai i sale longa whawhitauli o sale longa e malosi tele sau o le au ma tanu wai whapapau le alava pawana me tau tele i e tawan whalo loto teimi uma a o pia e makua kelea whale konga tusi le insignia e le 1972 na fautu e nal dato malo le teimi le la o le wafo lumalai o Samoa mo le atinae o i Vaitele po vai usu fōi o na tei e le ngate no le titi ai o lo o subject o lo o safa il mele malo si le au le ala na mo le afa mo le tau sanga ke le au le sau lago sau mai atu i fafo e ola i mele whainge mo meo si mala e whaine le ka fia i le au tanga sau lalo sami o ila i Vaitele po vai usu e le a fia i tātou le au o i nāla le lumana i manuia Samoa le sa ave o i saina pe mwhai no la tu whatu pēr i mai saina o la tu whatu pēr a te ilo ua tulai mai whawhita auli le ian tulai mai le misela ma whamai o COVID ua koe kolo ai le makaupu ia so o mai mal sui ingo malo tulanga lana al fautua el tatu malo koe kuli loa makaupu lea o le lumanga i ngā Samoa o i wafu i elua alo whaftai ia lau whionga sui palemia whai umai saunoanga lo matau atua si ui o lau saunoanga whaftai atu no lufa mawina malangang whaftai mo moonga o le te tai o le tuangai ia mana nai tu o le tatu mauta sa lolo ngalo le whionga te tai sa ui tutonu au tau pule le wafula ma le vai manino ia e uma taipe au mulfanua e uma tau sanga o le ola o dredge o tau avese le noni ia e tati ia se tatu fasoa i se siaso pe anga i fatino lenga luenga ia i se tau sanga fasa o man matu tal normal company ele a toru masina la que trash a coaile e ale i Vaitele e ala to Vaitele fai ngofia na la to fai ngalo kala ia tau to mai alo fina ngalo tai le tuangai ia o sei a si e fono fa fai fa vai al malo ia mar fai nga malo fo tu la mai nei kai ia sono mai alo fiona sui palemia ia mana to le to ese tala ale non ne sa le e pe non fa penat lo fiona fo telai la i fai se nga fa tai dai lo fiona mal palemene i le nga luenga i le nei vai aso mai se foi o fiona i fai pule ui sa no ia wala va tau so foi ia le nei tanga luenga
Awa e tau mawhai atu. Pamaleina o tātou atunu ia tinae. Tātou atinae o lo tau mawhai lava i le se leni o lo mawhai ono whatino. Petae ia e mawhai ono ngā rurue ia mautou whonu whawai so ni atu nisi ngā ruenga e nei e mawhai ono whatino marelei. O whiongan whongtalai whai usa mātu tala ne whiafi e nganga whawhitai e leo poi le lilo e le nei pae inga fau ma le ngai mai o le ainga o le whatuatua i le tua Samoa tas ia whaleo ai le nganga whawhitai ia le ainga mai whawhai ma le au lango uma Samoa nei matunu e mamau whawhitai lau tau langolango tai atu le whionga le li palemea le lau le mali e toa i lau tau langa te tāli whawhitai alofa o lea ua tulai le tātou whainga malo whawhitai atu ai o le kāpeneta whionga i whaipule ono lātou tapu inga tātou ainga i so se matawhale i Samoa nei mātunu e mamau sunga i whawhengai ngā taulangi mau tau whaletua whionga i teitei whono ma laulau a whono ainga o mawhtanga teitasi ai a tupu mai e mwhale polu lo tau no piai tau tua mai si o tātou ainga mai ngā whauwhai whawhitai tele mai se lo tātou ainga lango i ainga uo marau mea mamae o e sa awhiwhio mai a wale wha moe o Samoa whawhitai te tālo whawhitai alofa whawhitai le anga le leifoa o tali le atua i la o tau tua ai tau marele lau whionga pōwhitalai e fia whawhitai asio mātou tu malo whalea lili e sisifo fio la ngafa malalo nofo tawanga ese e te whalea lili ale au whainga ruenga te tofia le tua le sua lau sunga le toeina whatonu lau sunga tuna moso yo sia mal whatua ia Susana a sunga i prestene matai tayo e ka le sia o lo ngā lulue i lo tato i tu malo mautou whaletua malo te talo whawhitai tāpuai wa e manuia ai whaiva o lo tato i tu malo a pena fwe lau whainga ruenga te tofia le tua si onu lau sunga le tone wili mal whaletua a lau sunga le te akono whalongo mal whaletua whale taua mal whaletua a lau sunga le tau simtanga ruenga whawhitai tele e ale loa o le au na tala le lei lo tato i tu malo mautou whaletua whawhitai talo malo tāpuai whawhitai talo whamanuia mo whamoe a wale sa iringa malo pai ei tapa au mainga whaleupolo lo tato i tu malo fio alo whanene o soli mainga no whaswafa mau tapa au ala tairi filufi taulo neu ma whalu filufinga lau to fatalo mangao malu lau sona to al paia la ingisatalo malu ya te olta wanga sese ya fala lili alu to fama lo to fala man Samoa o fama lo fa fitai lo fa fitai manatuane i se fa tau va awa e mota i te fa tai lau puleto fi ala i lau filinga whawhitai tele. E wina luta le angai mai le taunu unga. O le whamoe moe. Au whalea lili ai o le nuu. Le ainga. Ta alo lava tama. Au le uso. Whawhitai uso na sa mātou tau wā. Lau to whasia. E lau to whatu manu wāo. Ai mai se lau to whā. Tui loma. Lance. Whawhitai whatoa, whawhitai sa ili malo. Mosio tato i tu malo.
Whaftai le paia o tupu mai o le tātou tu malo lo e ale no fua swafa. Whale arilo lo ai tau malele. Mai atunu mao. Ele lilo ila lo tung ngā luenga lofa. O si o tātou tu malo. E mai se, lau lango o le wha moe o le whaipule. Au whionga le whong talai, tāru sia, e nei bitua le tu malo, wha moe, sa whenu i au ma le tofi o le whionga, e whimono mai awa, a safo. O le whong talai, fia whawhitai a inga, wo mai masani. A ale tāpua inga e ka le sia i so se whata whai taulanga, o lo alo lofa, e tāpua i mai. Sunga le teite whongo le ka le sia, sunga le toina ia e le whatu sā, ma lo wha le tua, whawhitai whautua, whawhitai wha malosi. Sunga le whaiwhai au pensione ia whotai si manu ma le whalitua, whawhitai te tālo. Sunga le whaiwhai au toina ia pe sta wā ma le whalitua ia inga, ma lo tāpua. Sunga le toina ia si meona, taefu ma le whalitua ia alofa, tātou pulenga i sini sifo, ma lo te tālo. Lau sunga le tea kontoina, lau sunga le whaiwhai ia nepo, anai ma le galesia, a se tātou au lotu, pe tai ali mama le whalitua, whawhitai te tālo, ma lo tāpuai. Le ngalo sunga le toina, ia auta mua ulu, ma le whalitua ia whiula. Le galesia, ai asa tuala ma le tātou nui whasto, whawhitai tāpuai te tālo. Nai matua fui mo nonu ma le tinai au i lau i Australia, whawhitai tāpuai. Uso matua whawhine ma ainga, o lo te tālo ma tāpuai mai, i tawhai whio le larangi. Whawhitai tele. Whawhitai foai, whawhitai tāpuai, whawhitai whaiuso. O le paia inga lona lua, o le alofa o le atua, i la outou la lango te tālo. Ainga umai samo nei ma tutuila, so se tu malo ma so se afioanga, e le ngalo la outou tāpua inga. Ai mai se, le angai atu le whatuatua i le atua Samoa tas, tō tele i alo, ai sa tō la lango, whawhitai whai a inga le lei, whawhitai lango lango le whainga malo, ala fionga le laule le mari toa. Umalia le loto, umalia le nganga, i lau taulanga, mo Samoa, mo no whai. Ia, si o tina, ia la taua, ia, o lau tāpua inga, o le whamanatu whai pēa, i la o inga whatonu wholau, ala whai whau ia ione, ia le whiwhi la mea tonu ke riso, whawhitai te tālo, whawhitai whamanuia, whawhitai le tō loma le whanau, te le whavivi atu, ai e tu maule vi inga nei e whawavau, mo le atua o le na whaia mea uma. Ma lole o na sai, ma lole nga lue, whawhitai tautua, i le tātou wala wina. Lau whionga le whongtalai, i whaleo le nganga whawhitai. Lau whionga le li pālemea. Lau whionga le teitai o le malo. Lau whionga la ule le maritoa. Malo le unu sai ti ngā. Whawhitai le lofa ia Samoa. Ai alo wala wina. I loa nganga whinau. Le nei wa whapale oe i le atua. I lo loto mau lalo. Le upo le tusi. A muie anga malu. A wae whai mo latou. Tofi o le nu. I manuia lau no whainga. Lau whionga le Palemene lo na valu o Samoa. Whaftai foi le nei tu malo. E le whaalo alo lau whionga e ala le tofinga. O lo whātua tuanga i nei tu malo. E la lango i lo whame moe. Mahatou talia ma le loto maulalo. I e tau i manu lau taitainga. Lau whionga mul pola. Pai o ka peneta. Whionga min stala o lango. Manu iau tu whaiva.
e le aise mea e whaingatai le atua. Sui mamalo le palemene, e ala u whionga e le sao whapito, tai o le tua ngai, e manuia o tu whaiva, si le whea e le atua, lo tau walofa tau tua. Le au whai ngā luenga le malo e fi whapito au ngawha sa mātou tala. O tau lava ua na whalanu maa veave, a wā Samoa malona lumanai. Ua wha malo tau tua tunu. Mai lava i le tāpenanga o le soifua o ina sa e tapena i le whamaoni. Ma e matau i le tua o le a matanga le na o manuia uma. Patase ima le alofa a matua i sa tāpuai. Le nā ua utou se e manuia whaasoa atu e le tua e te tautua i mo le manuia o lana fuafanga si tātou atu nu pele o Samoa. Ma losa ili whaafitai tautua a le upu a Samoa e mai e au le tauola e au le whangota ma o sa mātou tua lalo ma le tautau le mau i le tofa tautua i le paia o le au whai ngā luenga le malo e le ai se tūla fono e sili na i lo le whamaoni e le ai se manuia i so se tangata na i lo le whamaoni e te whamaoni mea iti e te pule i mea tele ai sea si la fia e le atua au ngā luenga uma e le to e whaingo fie o na atoa se whamaoni ai sea whaingo fie mea uma i te mau ainga petai e leo tutusa uma le te mau ainga o tangata e le whaingo fie o to whaiva ina nei vai lua ina lo to alofa ia Samoa ngona vai lea o na o le tatalo i le atua i whamanuia i o to whaiva na te whamanuia sautua lasi i la o tau tua au au le nei e leo pongi sa i le whainga malo me o lo tutupu e mai se a fianga tulanga na o iai le tatu whainga malo le paia inga o tuana tautua nā le manuia o le tautua le ata mai o le tamau a inga i le mawhauwhau o mea lofa le atua mo le manuia o ne tangata pai mai le whamanatu a Paulo ia Kolose i e tautua mo le atua o mea umalava tau te whaia ia whaiva ma le loto peisea i ua whaia i le alii ai leo tangata a wau o tau i loa e maua o tau le manuia mai le alii ma le tau i mai a te ia o le tofi lea a o le keriso i le whata oto a wau o whaia e o tau i le tasi o e au pito i titi o uso nei o a ulava lea o tau whaia iai lau whionga le whonga talai o le nau ta inga le nā tātou tautua puna wai tautua whamaoni i le atua alai tiute o tofi ai tātou tautua ia manuia le lumanai o Samoa manuia o tau whaiva tau i sautua lasia le atua lo tau manuia i lo tau soifua tautua lau whionga le whonga talai ma lo whai o whaiva le nei aso a muli ma le ai se tala e lau whionga ma le nei fono ma le nei tala o le tupe whionga le whonga talai ma le sui whonga talai wha ma lo wha fitai wha manuia le tua i o lu whaiva lau whionga e le whai lau tusi le fono
Ma le pai o lau whai ngā luenga, ma lo tau tua o tunu. A whitai whamanuia le tua. Palemene o Samoa, i whapenao no tātou whaia i le ami o tonu, nau i le alofa. Wheo ai, ma lo tātou o tua, ma le loto maulalo, soifua, ma ia manuia. E manatu o lea ua mai auna e vase le tau fai pe o le upu i lau ele o le tua masanga. Sala ia ina so wafu lo so wa wawu tuto i aiti o le tau tianga. Upu foi o le atunu a tafe manino le vai mai atu maunga e mole maa o le alia. O wha malor sa unoa, wha malor sui le ula e ala ili wha malama maina ma wha pula nisi o mta upu. Sa mai e le maota, ai mai se ai o lo la tau aveina fo i o mta whaioi, a le fionga i le li pale mia, e la ua fionga i le sui pale mia. E le whaingua fie le pale ma le folau, ma lo le ono sa i la ua fionga. Wha manuia le atua i au tō finga, ai mai se o le vala awina, a lo whangia e le atua lo so i fuaretino, ai mai se o la le anganga. O lea ua mai a ona tali fuai tau le malo i mta upu sa langa e suis fono. I saunoanga whala wa i tele i tūlanga tau tupe ale malo, ma le tamao a inga o Samoa, ma whainga whaavai tau tupe ale malo. Ua wha malo saunoa, whaafitai lau a fionga sui pale mia, ma min star kapeneta, mo le whamanino ina o mta upu e le ngata mo le silafia e le palemene. Ai o le whaafonga tapua i mai a Samoa. Whamalo whaafitai. Ua mai au na whaatu le lafo mo le whaitaunga whaalua le tūlafono tau whaofi i le aso ono o ke topa lua afe luas furmalelima. Ma ua whaapea o na whaaluaina o lea o le atu ina atu lori Fisili. O le a whaitauina nei le tūlafono tau whaofi o le whaatauina o tupe lua afe luas furmalelima lua afe luas furmaleono. I lona whaitaunga whalua o e uwhinangalo i ai saunoa mali ioe au ese le ai ua manu malole ioe Stula fono e whatanga ina ili whatawina o nisi o whaingo tupe ma le whapatunga tupe mtanga luenga tupe ma le teunga tupe le teu sima vaenga le malo ma lona whaonga ina whapatoa inga luenga whatino mga luenga whatino la ite tu ina te mtanga luenga mo ofisa ngā luenga whatino tu ina tu isi vaenga ma ngā luenga o whaia vei masui o le malo mo le tausanga whale tupe whai wina le stol sulo iuni lua whilua sulu ono tausanga whale tupe lua whilua sulu lima lua whilua sulu ono alololo fio ngā luenga so ai au le ialo atu i le iloilonga au ili ilo tūlafono tau whaofi o te fia whailo atu whasaonga la iti ua maea o na whaia i le tala whatau au tu o le tupe lua whilua sulu lima lua whilua sulu ono i le mua i lona i tūlau se lau luas fulmale lua o le lo minga Samoa. Ma le lua, whasaonga e lua, i tūlau se laus furuono o le lo minga Peretania. O lo whailo atu whasaonga i le tūlau e valu o le lo minga Samoa, ma le tūlau e valu o le lo minga wha Peretania o le lipoti al komite o tupe maua ma tupe tutongi. I le tala whatatau au tu o tupe luafe luas fumale lima, luafe luas fumale ono. O le na foi o tu ina atu i le pepa whao popo ngā luenga, luafe luas fumale lima, luafe luas fumale ono, nu mela tasi, ma ua mai atufa ina atu i lunga o au tau lau. Lua, tulafono tau whaofi o le whatatau ina o tupe, luafe luas fumale lima, luafe luas fumale ono, ilo ilonga au ili. Le asanga i atu le fono ao mo le iloilonga au ili o le tulafono tau whaofi o le whatauina o tupe luafe luas fumale lima, luafe luas fumale ono. I le whanga solonga o le iloilonga au ili o le tulafono tau whaofi. E mawhai o na saunoa whatepa sui usufono i mta upolo o tūsia i le tala whatau au tu o tupe maua ma tupe totongi. A le malo Samoa mo le tausanga whale tupe whaiwina i le aso tous fulo iuni, luafe luas fumale ono. Whapele li poti al komite o tupe maua ma tupe tutongi i le tala whaatau au tu o tupe maua ma tupe tutongi al malo. O Samoa mo le tausanga whale tupe e whai wina i le aso tolu se fulo iuni. Luafe luas fulmaleono.
I le pepa le palemene luafe lua sifulu ma le lima, luafe lua sifulu ma le ono, numela tolu sifulu ma le lua. Tusai ma tulafono tu mau se lau tolu sifulu ma le wha, e a mata le iloilonga uli ili o tulafono tau whaofi ona wha matalanga. Wha matalanga mua mua, vai ngā tupe matala wha tatau, ta ngā luenga, tupe alu wha tatauina, wha toanga mwhai ngā whaiva, a whai tupe alu wha tatauina, lua sifuru ma le lua miliona, iwa se lau valu sifuru ma le wha afe, iwa se lau valu sifuru tā la. Au whionga whongafono. Ia, sei, tulai maile. Ia sile tōi wā ngā tupe lea, lima se lau sifuru wafe lea wawe ese maile. Talo tupe, le sa fofo ina talu ai mo le talo mua, o le au, ua se lenga, ele usu iai, le ua, ave se ina polan mafuanga. Sei, tulai mero whionga nisa. No fionga le fonga fitalai o vai ngā tupele au le tato talo mua o le watu ese se toi fatala noa ina le taimi le nei le tūlanga lea o na iain suesuenga man sai li linga lo fatino ina pe te tau na wha wau ia ele ai man wha loalo Siri, po le avea le a whai o tupe alu whatauina, lua sifuru ma le lua mil. Lau whionga e. Ia, sei, tulai mailo. Ia le siri le whiwhai atu. I le rent and leases le sale longa. E lima a te luasala wiwa suwolo. A le ua suiene fast suwolo. A te ono sala wiwa suwolo. Pempena ma masina whamtalanga. Sei, tulai mailo whionga li. Minsta, paman mula. se toi tau noa mai ale te tai o le tuangai po ngā whea tonu lea e La tonu le tulau le sau no iei lau whionga te rituanga. oi salonga Le tulau na lima. Tulau E e lima. ngana Britania. I tulau e lima ngana Pertania lau whionga le minsta. o le tūlanga le sau noa iai o le lisi o le sao lea salonga i o lea e aton o lea pe fōlinga mai e salonga rent and lease ia pe o le ofisili laua fioga le foga fetalai pe o le fesili le tele o le eseesega le lima felua selau iva ono aga i le faasefulu ono afe le taimi lenei ia atonu o lea ele o maua se mafuaaga le laua fioga le minista o fatoaga Sano mai lau whionga le minsta whatoa. Ia, waftai mo le hawanoe na wawhionga. Ia, maa kua le au le o maa ua fo e ringe imkanga ruenga vaenga ne pe onga sa ngoe na whionga le kai le kua ngai sau se kaimi ia onga. Mai reo se kali mangingo mai le kanga ruenga ma ngā whaloalo lau whionga. Ufitare. Siri po le avea le a whai o tupe alu whatauina, lua sifuru ma le lua miliona, iwa se lau valu sifuru ma le wha afe, iwa se lau valu sifuru tā la mtala whatau mo le mtanga luenga whatoanga, whai ngā whaiva, vaenga le whamtalanga. Oe whina ngalo eisa unua ma le ioe, au ese le ai, wa manu malo le ioe, pisinisi a la manuia maleipa, au whai o tupe alu whatauina, lua sifuru ma le tasi miliona, wha afe, wha se lau sifuru ma le fitu tā la. Po le avea le, ia, tulai mai le sui. O te fia fesili pe ai se a lau whionga le. O le fono wa be se ina ilu se lau wafe tā la le sa fufo ina talu ai. O se so swani ana malo mo vaenga tu moti. Contribution to the private sector. Lu se lau wafe le sa eluki. A lea ua martara tupe lea ua le ai. Kama mole. Tuna mero whionga le minsta. Whionga pongo talai. Ia, Ale sei. tulai mai, so swani e pasau ina taimi. O le vā ngā tupe lea o mō ngā luenga whawai taimi. Ne pēna mai lalo le tanga luenga lea. O le ngā luenga whawai taimi sa amata lia i le MCO. Awe la e le official tupe. O le official tupe la le sa iei a le hoto e mai i le MCO.
Le se mafuanga tulanga le ua le to iai se ngā luenga lo fiso tupe fai I ngā luenga wha vai tai. O le ua mai I ai wha whea tulanga le selection. Fitfiti ina o lato e o po kalamelea. O e whaatino pe lo fiso tupe pe o le la whaatino fo I le ofisa leo o le MC. Se tu na mero fionga le sui parmia? Lau fionga le fonga O ia tu na mero fionga le instatu. O swinga le wa ia il taimi le nei na watu la I mai malo fo ia le tato vaenga leo le lip sa ia I lalo le tato mtanga alwenga o tupe a leo to e foi le tato mtanga alwenga le MCO Nalo whaftai. Fesiri po le avea leo whai tupe alu whatauina lus fumaritasi miliona wha afe wha se lau sulfitu ta la matala whatau mo tala. O le Italia mai la ta fesiri lau fiong. E lua se lau afe lewa vese mai lalo. Allocation le sa tu le private sector so swani mo amul moli la plan ma fo ona le fisi de mena tanga tsaye sa ma sen mo so swani ia la foto lo e malo sa no melo feminista fonga fetalai ia o swinga ia o lewa a pase atu le tato support o le hub a ile paketi lua lima lua ono le administrative support le mal fa lo Siri, po la avea le awhai o tupe alu whatau ina luas fulmaritasi miliona wha afe wha se laus fulmarifitu ta la. Matala whatau mo le mtanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa ma vaenga o le whamtalanga. O eo finangalo iei sauno male ioe, au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Sota inga ma whamtalanga te konolosi, au whai tupe alu whatau ina. Se furma le tasi miliona iwa se lau fits furma le tolu afe lua se lau onus furu ta la. Fesili, po le avea le awhai tupe alu whatauina se furma le tasi miliona iwa se lau fits furma le tolu afe lua se lau onus furu ta la. Matala whatau mo le mtanga luenga fsota inga mwhamtalanga teknolosi. Ma vaenga o le whamtalanga o eo finangalo iei sau no male ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. A onga manganu. A whai tupe alu whatatawina. Se lau tōrus fun mare 5 miliona wha se lau mare fitu afe iwa se lau valus fun mare fitu tā la. Fesili. Au whionga zwa fon. Ia. Hai. Fesili. Saunoi. Te lele whai tinga tupe lewa tasi tu sai tasi tesima leono miliona. Lewa ave ngai le SQA. Sa ave leono tesima leono miliona. Tau sanga wha tupen te nei rau pa ui lalo le 5 miliona. Tasi tu sai tasi tesima leono miliona al whai tinga. Lona lua. E tasi miliona lewa vese atoa mai lava lalo le budget, education budget sector. Budget support. E miliona atoa tupe nasa ina. A lewa vese. Ia male silon tōru. O le fō tue vai atu le vanga tupe alea le. E ave me tau sota inga e valse lau valsu wafi. I le ofiso a onga. A le ma tau li whaonga ina fui taluai. Ma le alma fuanga. Ma whaara lava. Whia o whionga ni minsta. Ia o whionga ni whongwhitalai. Ia le whesili le tātou One Government School Grant. Whapoponga nawa iai. Whamulmole. Po le ale fufuanga mo le whapoponga wa. Tula i mai li meseda wafi. Ia, se tula i mai le cabinet. O whionga ni minsta. Tausanga ina tātou fsili e tū mai. E tāua i o le whaailoa mai o tātou output number. E whaingo fia e mātou tari atu. O le ale output number le se sauno ai le o whionga le. Yeah, okay. One farming grant. Ia, whaingo son mai le ono le fsili output number le se isu e mai le. Whamomo. O ia. Ia, atono le... O le fsili le One Government Grant se si tanga le iai le mai suval miliona suvalu te si mali miliona o sa o lea lau fionga al whaipule. Ia, na o lima se la wafi whapopo le na. Ia, dona winga o lea iai nisi vaenga o lo iai le whapoponga le na ma le morisi la fia lau fionga. Fesiri po le avea le awhai o tupe alu whatauina se lau tōrus fumar whami. Whongwhitalai se sila le lalo le. Il vaenga leo le new fence for Samoa's culture.
Nae wa avese le wose lau lima sfulu wafe le se mea o ia se I fam amai se fam talanga il mafuanga. Io e lau fionga fonga fono fa mol mole la ka fasili. E tolu te fasili ya ale ai fa ina se ta wo le tfia mo. E milionga a ko le kupele le education sector party support de fa ta wo le tutulia tole. Tato malo le faong. Ale ave se atol miliona tala. Ngata ile o le vanga le skiwesa tasi te miliona tala fa ki kiela ko pakeki. Amon mole. O tau sila fia le output nampa po le page le. O fia ngal fong talai. I tula ia tu mole nga falalo no sosani il matu committee sai loina. Ia, sa no mal sur o le miliona le sa no ele sur falat todo. Ia na o fa atope ia ko kalame sosani ia tawala mai tato paanga. Le po kalame le Australia o le tautai na fan mai lalo le. Po kalame na tato paanga ia le miliona le malo faftai siri pola avea le fa tu pe alu fatawina se lau tol sfumar fa miliona fa se lau male fitu afe iva se lau male fitu tala matala fatau mo le mtanga luenga onga manga nu ma vaenga le fam talanga o e finangalo ia sa no male yoe au ese le ai o manu malo le yoe tanga luenga o tupe a fa yo tupe alu fatawina no fo fetalai ia sili atu ile sa no mai su Tato vanga leo government policies initiatives. O leo matawatu to ititia ia pensini ho leo mole pamwal pensini al malo. Sa 5 miliona lo pa o 3 miliona po la mafuanga. O sini mo le na sino na lua le fanua leo le position. Ia. E ta wala vale talia wa yat. E se tu le minsta. Ia tu mala mai lo fionga le minsta. Ia, nau fionga le fonga petalai. O le fesili le fionga sui fai pule. Po le ale se senga 5 miliona nga 12 miliona. Le taimi o le chakom, ia o le asa tele ni paonga ina ia le tatou pausa lea. Ai, o le uko e normalize ia le whaatinonga o tatou supplies le taimi le ia o le aunga tonu le nā wa pau mai e 12 miliona. Mal whaaloalo. Ia ka fonga fetalai silo na lua mole o le land acquisition le mai I fa tesi ma le 5 miliona a le bracket le ACC o le la fi ba malama por fo no fa tau le ACC por lo fa tau le malo I lalo la va e fa so longa wa fo io o tina e mal va nga le o le budget le ale le tano atuai o le sini na land acquisition ya mal sini mun mudila o le vo to mai I le lip le mai I se la wafe ya le ta ma ne fisili o la wa ave o ma tu pe fa le lip la lo MCO ya le mata watu le se la wafe o le mole lip la lo finance tanga lo tupe o le sa o le la se fa ma la manga le tu la o le I le lip o lip ave o le MCO Ia, o le avano muli le o le sui mo le tanga luenga le sa no melo finga minsta. Ia se tad mo mua tatou fatesi ma le 5 miliona. Ia o tatou funds te o lewa procure mai o le ACC i le fanua lea I talane o le tate. Ia o le naunau tainga ma le tapenanga. Ia extend ia il ka paka fo iwa. Le lava ia il ka paka le tatou tate taimi nei. Man whaaloalo. Ai o le... Ia, le suyo falatu. Atu langa le tatou lip. Ia, o vaenga ia o lea ua see ia le tatou lipa nga I le MCO. Ia ato no nai vaenga ia o lea o tutoe I le tatou lead program le ia le taimi nei. Matanga alwenga tupe. Katai. A fionga I vesili tu vanga tupe le 1 miliona. Le ave nga il Samoa housing and concession. Sa ufa pea ufa si leva le tu avesi tupe. Wala tonu mafo anga wa o levona ni lava le fa foi fa la tonga malo. Alo wa ya tu le la auto ya veli si 1 miliona le fa mun. Ia, fa time or fa sili. Onisi o ba enga le na bata wale. Fa nga malo le nei. Le wa ya ia ba nga tupe mo mua ia. Ia o tato ba nga tupe mo le 1 miliona.
ia e anga i lava Samoa housing ia a leisi ono miliona ia e anga i tatou faltupe o atinae ia mo paenga masani mal faaloalo Fesiri po le avea le fai tupe alu fatauina se lau tolu sefulu ma le 2 miliona valu se lau sefulu ma le faafe tolu se lau iva sefulu ma le 5 tala matala fatau mo le matagaloega o tupe ma vaega o le famatalaga o e finagalo ai sauno ma le ioe au ese le lē ai ua manu malo le ioe mataupu tau le vaifafo ma fe fatauaʻiga ao fai tupe alu fatauina tolu sefulu ma le tasi afe valu se lau ia o lo ia le fau la vea le sui o lo tofaga Paftai tula atu ma le whaadwana. O le whaafesili le whaangasolonga o le tātou ngā ruenga. O le o tātou o mai le au ili ringa o me taitasi. O a mai tawina, o le tali fuai tau ia le fionga il minista. O le tala o tupe, o le tala o tupe al malo. A le ilo ilonga, o le wata atia ia le ripoti al tātou komiti o tupe. Sui o le mauta le nei, e au ili ilina al tala o tupe. O mai tawina o le tūlai mai a nisi o sui o le komiti. Ia e anga tonu a manua o le fesili, ia lau mea. O le tūlanga masani e sa tātou sauai. O le au tū lava o le tali i mata upu ia taitasi. O le tātou komiti o tupe. O le saunoanga le kapeneta e saunoa ngai i whainga whaavae. Ia, pe o le fesili le i lau fionga. La e lau ngā le tātou komiti lea. ia malo faafetai e o le foi mai tau atu o le na sosoani mai foi le isi sui o le komiti le na talia le isi fesili ia e manatu ia o le alava e sosolo lava e whainga whaavae tusa o le vaenga wo ia le tatou ngā ruenga i le ne ia fiafi ma le nganga whaaloalo Lau fionga le whamutalai. ia sauno O le te mine o te fono o le komiti. O te le lopo o fio i te fono. ia o le au whaafonga mai le whionga le teitai whono o le komiti i le tūlanga lea ia awa le ana maua le a e ngalue mai fo le isi vaenga le komiti le lato komiti peon sao no ma le sui o le vai maunga le iai ma le anganga whaaloalo Fesili po le avea le whawhai o tupe alu whatauina se lau tolu suma le 2 miliona valu se lau sefuru wha afe tolu se lau iwa sefuma le 5 tala matala whatau mo le matala unga wenga o tupe ma vaenga o le whamatalaga o e finangalo e sao no ma le ioe au ese le ai ua manu malo le ioe mata upu tau le vai fafo ma whatauainga au whai tupe alu whatauina tolu sefuma le tas ia sao no mai le isu Kai, o te fesili ia le vanga tupe lea ua ave le pulenga le oloa au ina tu fafo lea ua ese fo i le mtanga luenga sa i mo i lalo a le ua mai i lalo le mtanga luenga le o pe le ua vakul funding le tupe allocation mai lalo le MFAT mua po o yese tu la fono e an le mtanga luenga fo un fatu a pe e sha ma fo anga ua to e tu mai i lalo fa malu le ole fa na fies ma fa la ia Latu natu le tali malo. ia laua fionga i le fonga fetalai ia o le swinga o le whainga malo mal fituna inga o le au fituna i mai ai ia le Tatou Export Authority i lalo le Ministry of Foreign Affairs e pe e ta oto le lei tūlanga le trade pe o le vaenga le nā ua iai tonu le vaenga tupele al Tatou Export Authority al whaaloalo ia le ua vanolo na lua lau fionga Ia, na le le ma ua mai lisi vaenga tāu al fesili po ua fai se tu la fono e se tu la fono e operate tai le mtanga luenga nei langa tāu e tele le vaenga lea le ua sala ngā mua a lea ua te vai futu a mai le ngā tupi a lea mātou te le mautinoa po ua fai se tu la fono se legislation e operate tai ma administer le mtanga luenga fau ia, sao no mai lo fionga ia Whaftai lau fionga le fonga fitalai. Wa leva o na fono le komiti le al Tatou Export Authority.
ma o loo ngā luaina fo I mo le whataati o ta iala mwhain whaavai. E manatu ia o tū la fono e sau mulmuli pe a taatia tato ta iala ma whain whaavai. O ia, o lea wai tato Samoa Export Authority Act, lua o lua wha. Ia, mali whaaloalo. Fasili, po le a vea leo whai tupe alu whatauina, tōrus fulmartasi miliona, valu se lau, valu se fulmartasi afe, fitu se lau ma le valu tāla, matala whatau mo le mtanga luenga o putau le vai fafo, ma fe whatau a inga, ma vaenga o le whamtalanga. O e ufina ngalo iai sao no mali ioe, au ese lele ai, ua manu malo le ioe, so I fua malo loina, au whai tupe alu whatatauina, se lau fitu se fulmartasi, ia o lo utula I mai tula I mai fale atatasi moli sira tu le numela fitu lima mal fitu ono fitu lima le fa pe se la uros fuafe lima se la le wa ese mai de por kalame a fa la lo al puinga so vai tau mafa male tu mala utele ia male fitu ono le fa pe wa ese le va nga tu pe mo tu pui tasi miliona male ivas fulu afe ia pe se mafuanga wa ta wa ve se nai pe mo mia mo se fu malo ni mal favlan au fonga fono ia se tula I mai le o te fiasilia to output 11 sutas ole mtata wa tele le vaanga le output le ona o nanga ia fale mai tele le mtotua ale o mata wina lua te se miliona le vaanga tupe o fa ITT ai o se vanga tu tele mar suru I wafe ko cha lo suru wafe sai ai le wa sa ila lo suru fitu te se mertolu miliona o se silila le ono le ta tu se a mamlama o betulanga o ye fal mai le time ale tele vanga tu pele o fa ti tia imto tua lona lua fa tala vai lisi vanga le pe sili on tato polonga ni vai tau ale ho mata wina ona ho fa ti tingo la tu tala tupi po le ana mafuanga alfala lava ia tu atu le malo tu sai o fau la velu Se fai lo mai al budget item no fionga. output 11 no fionga minister Clinical, ia atono le fasili le tato clinical. Sa ole? Ia atono le olea e le drop. Onga e ono sfultolu ia position. O lawa transfer isi outputs. Malfalo alo. Siri, por a vera o fai tu pe alu fatawina se lau fits ful miliona ono se lau fits ful malilima afe fa se lau se ful malfa matala fatau mtanga luenga o soi fu maloloina ma vaenga o fa mtalanga o e fina ngalo e sa no mali yoe au ese lele ai ua manu malole yoe o fe tonu le mele le e miliona le sa ai tau sanga taluai o le ma se me o yai supplying yo tato vaccines ma le fsilo la lua o le tato drinking water quality le ai le salau was full wa fe lima salau e tau sanga taluai o le fu le se me o le soi fu maloloina le tsau no e fu maloloina ia le wa umala watu fsilo mai vo le tau tua upenga tu lai mai lau fionga tai o le tuanga famsnonga e tau tele lau fionga me ia ai a fia ai so fu tatu tamat ia ai fa maru watu o le I lau fionga o le vaenga le o le tua vano atu al tai mitango fia toli pot a le fsili le wa umana a mai tali le fsili le fonfitalai famsnonga pulenga tau famsnonga a fai tu pe alu fa tau ina ia o lo tula I mai le faula ve le vaenga le
Pe o le matau atu le whamasino le whaisawai le pe e leo iei se tupe o toe whaanganga pina le 5 miliona le sa iei. Au le la wha moe whatau nu whamasino po le asi tūrango iei. Ia. Tari mere malo. Ola foi le... Tem whamon mole. Whainta o mai so soani mai le e tūlau po le output. Sfulua. Le tūlau e iwa lima li. Nau whionga ni mista. Whionga le whumwhitalai. Mo sa wanoa. Ia, sau noa mai le. Whaftai mo le wanoa. Olo i tutono li potel mātou komiti le... Ia, sau noa mai. Wanga tupe lea. Ia, ao le tali mai le mtanga le wenga. La wof whamatu atu I lalo le special account. E tālia ila matalia o le ploketi le ofisa whamsinonga sa le longa. Ao e sao le whamsili sa ilwenga tupe le tausanga whal tupe taluai. Ia lalo whamatu whase e atu le special account. Se Italia ia vanga mua le o konkarwate ia me se foile ia vanga e ona tapena mua le ploketi le alo fio. Whaftai, whamnino le vanga lea. Fasili, por a vela o fai o tupe alu whatauina, 2 miliona valu se lau fitful ma le fitu afe, ma le tolu tala, ma tala whatau mo le mtanga luenga o whamasinonga, pulenga tau whamasinonga, ma vaenga o le whamatalanga, o eo finangalo e isau no ma le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Puna oa whale natura ma le si o manga, au fai tupe alu whatauina. Au whionga. Ia, se tūlai mai whale ati tolu le ai. Aftai, mua. Mole lava le taui le mo le energy crisis compensation. Taui hole le fal e tolu te simat 5 milion. E hef sidi ne suipe fa fair on fa soa. Ala ho in me ang va ai tangata. Lona lua. O le tau singa mar fa mai no tato fale le taua. Fitse la wafe tu pesa ia taluai. Ale o pa o mai la tolu se la mo tu wafe sidi e tolu se la wafe tu pe fa titia. O te fia mam lama po la me o tele ai le nei fa titinga. Ia ale tele tu nei vaanga sa launga I taua o nei fali. Ona tolu. O la output 4 e miliona se tupele whaanganga e maua mai. I meo pe mika I al kainga al kako wama kua. O te tau ona tiltilum o le tuwhi mamulama. Pe whawhewhea ona ave pe mika I pe fia pe mika al kausanga. I kainga al wama kua neo tātou taun whaitete. Ia, malwhala lava. Ia, tua tule. Whionga le whonga whitalai. O tātou public toilet maintenance and cleaning, ia o leo wa iai le pau, ona o leo transfer le baenga le operating. Lona lua, o tātou energy crisis compensation, e tolu tesi mana 5 miliona. Ia compensation lea na afiai ia tātou household ma pisinisi. Le time o tātou power outage man whaaloalo. Fasili, por a vela o fai o tupe alu whatauina, tolus fun marifitu miliona, lua se lau valus fun maritolu afe. Lua se lau fas fun maleono tala. Ma tala whatau mo le mtanga luenga puna oa whale natura, ma le si o manga. Ma vaenga o le whamtalanga, o eo finangalo eisa ono ma le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Leo ngā luenga tau whale pui ma le toe fuatainga. Au whai tupe alu whatauina, ono sifun maritolu miliona, ia, sei tūlai mai le a whale ata le, tūlai mai mo. Whaftai. O le tō nginga leo, sa 2 miliona leo, pa u ialo miliona. Ia mo se whamanga o lea, pa u tele, nula nua. O lea lava le, tūlanga le tato fo mai whapitoa, ho lea mai whafo mo le, tau tonga o mai, o fo eo tangata mai liul pathologist. Ia, le hua, e tu iai le si vanga tupe tele lea, lea sa tala mai o, ia vaenga amal whala lava. Ia, le avanoa le whionga te tau. O le vanga tupe Interpol. Leo ua si ilunga le selau ono whaafe. E mwhai ana maisin whamtalanga e le mafuanga si. Ia, tari mani malo. O le ale budget item le lau whionga te tai le tuangai. O le budget item e lai, po le page. Ia, sutasi lau whionga minista. Sutasi. O
Wa nga ilau fasiri ya nga i tatou operating expense lau fionga. Selai. I tu lau se lau suru ono ngana whapertani. Oi selai ono sufa. Lau fionga ele, whangwhtarai pe, whainwhasoni. Ia, sa uno mai lau whionga te teifono. A maruru wat o le tale tu le fisiri le pa uilalo le tupe whaalu I tongi ngā leo mai le 2 miliona I le miliona. Sa 2 miliona o le tāpena ngā tongi ngā le teimur o le whono o le tatou tiuka. O le vaenga tupe le pathologist. Le ia le lua se lau musfuru afe. Ia o la sa iei se fuafuanga mtanga luenga. E fasa launga luenga. Le la fatali lava se qualified pathologist. Wow, ngā luenga ia e whaina whaisos fua mai. Ai o temi nei, o la iei le pathologist mai fiti. E whaimasau e whaatino se suenga ia. I temi a vanuai, malwhalo al tel. Siri, por a vela whai tu... Ia, sei... Interpol. Ia, la foi tu lau lau fiona. Whapertani. Ia. Ole tu lau sultasi whapertani a meia ele tau ana matou. Ona matou ta utua. O nato te sirafia, o le pati te utou. Tatou committee se soani mai le vaenga le o le rent and lease ale Interpol. O le pe wa o fa teleina mai le iwa sufafe anga se la wono sufafe. Ia. Ia sa no mai le telefono ko Sonia tu le taupulea. Ia le unai outstanding arrears o le o le tatou membership le taupulea le Interpol. E se whamawina le komiti te mi whatata nua tanga luenga leo ma le whaarol te la Siri, por a vela whai tupe alu whatawina ono sfur mare tolu miliona, ono se lau tolu sfur mare lima afe. Valu se lau fit sfur mare tasi ta la matala whatau mo le mtanga luenga o leo, ngā luenga tau whale pui pui mo le toe fuata inga. Ma vaenga o le whamtalanga, o eo fina ngalo eisa ono ma le ioe, au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Pale mia ma le kapeneta, au whai tupe alu whatawina. Ia, o tulai mai a. Sutai tau le tu. Lalo me o transactions on behalf of the state tu lau se lau no lima so ni tuai mai le lima sulu wafe ta la mole a to Samoa fono a to Samoa a sidia tu le tu langa le na le uta tu te ese mai le ta ga renga le vai faf o ya la ho mai le no se lau wafe mo fono le o la le se ngao o vanga tu penei ese lo se la wafe le fono a to Samoa meeting ila lo le paketti le foreign affairs ala vi mai mai di masulu wafe le fono la valetas a to Samoa meeting la lo official palbia si da tu podade mafuanga ya se tu la mero fono o fionga le fonga fetalai ia le lopo se di masulu wafe le ai fofua moni a me alofa ia mole ato Samoa Malfaloat? Ia, pale mia mal kabineta o fai tupe alu fat. Tulai mai lo. Ilea. Ia, sau noma. Tau tele lalo le Samoa returnees. Charitable Trust, page 126. Leas fitsuruafe. Lea ua sitia se la wafe. La tauia au te manat ai o la tauia o te ngata soltu la fono. E atunu I fafo ma o toi fafo I mai I Samoa nei ma kiri ai o ngakele sol kula fongo I Samoa nei se ia mai whamtalanga I le tulanga o le selawa whelea po o to fia le au whai o la tauia wa iai tutonu o le trust nei Tuna mero whiunga minister Ia, a tonu si tanga le a toru sfuluafe malfitu sfuluafe le mawai se la wafe Ia o se fautuanga na au mai le kapeneta le yensi tanga le wa mo mawai le fa inga se la wafe. Malfaloal
Fasili, po le avea le whai utupe. O te fia mamlama pe o ko fia la fai. O la tone sol tu la fono o fa fo i mai Samoa. O lo ye pe ne temil ne rea wel fix fu la fele. Le whai o lato. O fionga ile. Ia, tula melo fionga te telefono komiti. Tula melo fionga te telefono komiti. Ia, fa malo lua tu ile fionga te telefono e le fisilingi el komiti pe o to fia le whai. O e o lo leo returnees o le sitanga o le mafuanga o na le saule tato malo i le board o lo yesu i le malo o ye fo sui private sector i o le saule tato malo so soani i ngalue ina i le board wanga luenga fatino i le mta upule ma le falo te lava Sili, po le avea la whai tupe alu fatawina se furu ma le tasi miliona tol se lau fits furu ma le iwa afi Fitse lau luas fun martoru tala matala fatau mo le mtanga luenga le palemia ma le kapeneta ma vaenga le famtalanga o eo finangalo iai sauno ma le ioe. Au ese lele ai. Ua manu malo le ioe. Tiute. Au fai tupe alu fatauina iwa miliona valu se lau sfun marfitu afe lua se lau fas fun martoru o lo tulai mai le fisili. O se matauina lau fionga ua tele output sia ua vese mai lalo. Ma tol time sa tu fatas ya sa ye ilalo le tanga le ngatas le la wo to ya vese le tuti a vese ye le revenue ya pe le wa ve umba ya va nga ya ilalo le revenue a o output ta wo nei fa lima sutasi ma sulua o me ka wa audit investigation o me ka fa fa vai o me ka loia ya IT tu no va pena ala fasili la pe koe fatum pe to ye ni va fa pe lalo le va ngale tuti e to fatu ina ni va le ya divisions here i lalo le va ngatu i a tuti ona leo pe falling off is in my positions avese mai matangata transfer i lalo le revenue alela o le intanga tfenga luenga le ni ava no i lalo customs determinate ma fala lava ya lo fionga ya lo tula me lo fionga te telefono committee sa no mai lo fionga ile fonftalai ia ole vai vaenga le output sai e te mina na tasim tanga luenga o la wo vai lava output te tarfea ngai lava mo le tanga luenga o tupe maua ma output te tarfea ngai lava ma tanga luenga o tute ma falo te lava Fasili, po le avea le awhai tupe alu fatawina iwa miliona valu se lau se funu ma le fitu afe Lua se lau fas fun martoru tala matala fatau mo le mtanga ia sauno mai lau fa sili atu i vanga tupe ia sau i lalo page 142 revenue to the state ia on sawaile i lalo sa ono se lau fitsu ono miliona i le tausanga lea na tenei a lea e sau i lalo le domestic funding e le se mea te ia mai sina se vanga nala lalo le non-tax revenue o lo iei le vaenga e faselau faselau valu miliona se ia mai na sina whamtalanga ia tuatu ia o lo tula mai le fionga te telefono al committee sauno mai lo fionga ile fonftalai o le on se lau fitful ono miliona fit se lau toso tasi afe valu se lau sful valuta la i le vaitaimi au tasi mtanga luenga o te milane o le fa se lau valu miliona valu se lau fisu tolu afe fa se lau valu tolu afe tala o le tupelea o le fofoina e koleti e mtanga luenga o tiute o le difference on I estimate e collect au ina e mtanga luenga o tupe maua ma falo lap Fasili po le avea le awhai tupe alu fatawina iwa miliona valu se lau se funu ma le fitu afe lua se lau fasfu ma le tolu tala matala fatau mo le mtanga luenga o tupe ma vaenga o le famtalanga o eo finangalo iai sauno ma le ioe au ese lele ai ua manu malo le ioe tina mata mai tai ya tina nu mafio anga ma so tai ya fa tu pe alu fatawina se lau ma le fitu miliona
se lau ono sfulu mal fitu afe valu se lau lua sfulu mal iwa tala o lo tula imai le fau lave ia le lava lo fionga o e tu lau se lau lima fa fai le ina ia o fa na laiti le mai early childhood development le sa fa ngai nai le lua se lau lima sfulu afe a le o le se tupe mo le nei tau sanga fa tupe la savalia po le ale se tala e fa mamala mai le vaenga o le toe e se fa tawa ino nei fa na laiti ia ia se tuatul komiti mani malo tuna mai no fionga ni sta le fo mai no ia lawa fionga le fong fetalai ia ole ele yo lo fata wala baltato early childhood lawa fionga ai ole lua se lau lima sfulu afelea ia e pe e relate le kako ile fono sa fatino ina ile lua olua fa lua olua lima mal fa lo siri pole a vera fa tu pe alu fata wina le vaenga le district and community development program tasi le malima le sa lima sultasi miliona le ua iwa sultasi tes malval miliona se ito e o maya pole atonu le mele la ngai ia faftai lau fio pertaitai ia pe ona maua le 1.8 na le tasi tes malval miliona na watu paketi le tausanga faltupe nei ia tasi miliona le na watu tasi le tausanga watu na ai le miliona o le si tu malo le fatanuinga mal faralo Fisiri pole a vea le a fai tu pe alu fatawina se lau ma le fitu miliona se lau ono sfuru fitu afe valu se lau lus furu maliva tala ma tala fatau mo le mtanga luengo tina mta maitai a tina onu maanga fisotai ma vaenga o le famtalanga o e finangalo e isa ono male ioi au ese lele ai ua manu malo le ioi ngā luenga whila ua inga ma tina e ese au fai o tupe alu fatawina lima sfuru ma le valu miliona lua se lau lua sfuru tala lima se lau se lua se lau lua sfuru afe lima se lau se furu ma le lua tala o lo tula i mai fisiri ai whainga whawai al malo le alau fionga mai anga se lau fitu lima ya se singa ma o le puma mai la whai ma la vai o le ua vese uma atua vai ngā tupe ia nono winga la o le ale toi whaia ia ngā ruenga pea o le ale mafuanga e tāu o teli mea ia o se singa ia ma inspection sia i mea nei le ale mafuanga o vese ai dona lua o wha tupe ina le o le tupe le ave miliona ngai mla valele i le se me whenga ruenga po mea o wha tau mai tupe fo le ale ape e space le vaanga le miliona le pea ia ma wha lava ia tu atu le avanoi komiti ia sauno mai lau whionga te teifono komiti lau whionga i le whontalai whiasile toa i le tase miliona le refer ia i le ave le Samoa Port Authority sa o lea wa mulmul lau ia o le toe whaalei ai o ngā ruenga whaatino especially mo i tu tau safety ma security la vei ma security cameras ma mai tūna mai whaarau te lava Fisiri whangatfonu ia o lo avalo muri lea le oria o fisiri na al mafuanga na lau fionga e lua e leu talia mai le vanga ta ua le division vanga tupe atole o vese ya se singa e se an mafuanga ma le si lava nga le a leu tfie lua pe se a ua to avel tupe le mla valele o le e a la tupe le pe o le wa lunga le fiole security mtulang wa pena wa e a le tu falling ma to fa tupe to le malo e vanga tele le ma fa lava ia tula mai no fiona mista o le tulanga lava le tato sanitation inspection o water sector provision o le transfer o mai le implementation output i lalo le operation mal fa lalo Siri, pole a vea lea whai tupe alu whatawina, lima sfuru ma le valu miliona, lua se lau, lua sfuru afe, lima se lau sfuru lua tala, ma tala whatau mo le mtanga luenga ngā luenga, whila ua inga mātina ese. Ma vaenga o le whamtalanga, o eo finangalo iai sauno ma le ioe, au ese lele ai, ua manu malo le ioe, loia sili, au whai tupe alu whatawina, lima miliona, valu se lau fas furu afe, tol se lau tol sfuru tala,
Fisili, po le a avea le a whai tupe alu whatawina, 5 miliona, valu se lau fast food wafe, tol se lau tol sfuta la matala whatau mo le official lawyer sili, ma vaenga o le whamtalanga, o eo finangalo iei sau no mele ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe, pule masue tu sili, au whai o tupe alu whatawina, 5 miliona, tol se lau fast food ma le iwa se lau fits food ma le 5 ta la, Fasili, po le a avea le a whai tupe alu whatawina 5 miliona, tolu se lau fast food ma le iwa se lau fits food ma le 5 tala, ma tala whatau mo le ofisa o le pule, ma sue tusi au, ma vaenga o le whamtalanga, o eo finangalo iai sau noa ma le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe, komisi o whainga palota, au whai tupe alu whatawina, 3 miliona, iwa se lau ma le fitu afe, ma le ono se fulu ta la. Fisili, po le a avea le a whai tupe alu whatawina, 3 miliona, iwa se lau ma le fitu afe, ma le ono se fulu ta la. Ma tala whatau mo le official komisina o whainga palota ma vaenga o le whamtalanga. O eo finangalo iai sau no marioe, au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Whai lau tusi o le fono au, whai tu la fono, a whai tupe alu whatawina, iwa miliona se lau fits fumatas. Ia, kolo, ia sili sau no mai. Ia, lea lo sili atu ai lau fionga le fonga I tato wanga tupe ia alu komiti. Po ola vea inga ma launi o ka komiti. Ia, me whala lama. Ia, po ola vea ima launi o komiti. Ia, tulai mai le komiti ma le alauni o komiti fa palemene, masalo le sao leo le. Ia. Tuna mele fionga le tetei fono komiti. Ia, lau fionga i le fonftalai, o ilalo i le civil list le fasela wafe. Le i le pei al tato, edo i le legislative assembly au le tonu le civil list. Lo fionga. Sili, po le avea la whai tupe alu whatawina, iwa miliona se lau fits fun martasi afe, tol se lau fits fun maleono tala. Ma tala whatau mo le ofisa o le whai lau tusi o le fono au whai tu la fono. Ma vaenga o le whamtalanga. O eo finangalo iai sau no mali ioe, au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Komisina o sulfainga au whai o tupe alu whatawina, tasi le miliona, valu se lau fits fuluafe, 5 se lau valu se fulu ma le tolu ta la. Sili, po le a avea le au whai o tupe alu whatawina, tasi le miliona, valu se lau fits fuluafe, 5 se lau valu se fulu ma le tolu ta la. Ma tala whatatau mo le official komisina o sulfainga ma vaenga o le whamtalanga. O eo finangalo iei sau no mai le ioe, au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Komisi o le au whainga luenga o ngā luenga le malo, au whai o tupe alu whatawina, se fulu ma le ono miliona, iwa se lau lua se fulu ma le ono afe, wha se lau iwa se fulu ma le tolu ta la, Fisili. Po le a avea le au whai o tupe alu whatawina, se fulu ma le ono miliona, iwa se lau lua se fulu ma le ono afe, wha se lau iwa se fulu ma le tolu ta la, matala whatau mo le komisi, o le au whainga luenga o ngā luenga le malo, ma vaenga o le whamtalanga, o eo finangalo iei sau noa male ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Whainu mela wha mau mawina, au whai tupe alu whatawina, 1 miliona, fitu se lau, iwa se fulu male 5 afe, 5 se lau, 1 se fulu male fitu ta la, Fesili. Po le a avea le au whai tupe alu whatawina, 1 miliona, fitu se lau, iwa se fulu male 5 afe, 5 se lau, 1 se fulu male fitu ta la. Ma tala whatatau mo le ofisa o fwai numela wha maumawina, ma vaenga o le whamtalanga, o eo finangalo iai sau no mele ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Ngā luenga tau ala manuia ma tina e al malo, au whai o tupe alu whatawina, 2 miliona, iwa se lau 5 se furu ma le lua afe, wha se lau 2 se furu ma le tasi ta la, Fisili. Po le a avea le au whai o tupe alu whatawina,
2 miliona iva se lau 5 ma le lua afe fa se lau 2 ma le tasi tala ma tala fa tau mo le mtanga luenga o ngā luenga tau ala manuia mati na e o le malo ma vaenga o le whamtalanga o e o finangalo e sao no ma le ioe au ese lele ai ua manu malo le ioe ta alonga malanga oa mo le fia o tangata au fai o tupe alu fa tatawina se fulu ma le tasi miliona se lau ono se fulu afe ono se lau ia o lo tula ono se lau ono se fulu ma le valu tala o lo tula i malifisiri o le lua se lau afe lea sa tu ese mo le Friendship Park le hole i tu o le wa vese ai matawina mo mia tele tupe e po felo wa vie o ne mo mia tele tupe le maintain ai le il tato paka le Friendship Park le po la mo vese ai palo ya fionga fo vitolai ia o lo tulai mai foi ma le fisili ia sao no ia lo fionga o le fisili fi mala mai o le wa nga tupe na fa nga sports development fund ngai so i foi la lo ma le Friendship Park sa lo tesi ma le 5 miliona sa fa aluina i tau sanga fa tupe o tonai ya lo si inunga le 1 miliona pa fisili atu polar ma fo anga le ale me fa nga i nga tupe le ia te vatula tula mai le tai fono le committee se sao mai ia lo fionga fo talai fi sonia tu tali sili le le lo se la wafe sa il Friendship Park sa fa nganga il Friendship Park bole ta sa fa tu pe wo fa wo lima o na wo feature tonu le output 6 ile ta sa fa tu pe nei o si tanga ma le lua tesi ma le 5 miliona i le 1 miliona lo se tasi le vaenga o le anava tau o le vaenga fai o le o fatino tau sa fa tu pe nei o le 1 miliona allocate i sports development tau sa taitasi ma fa lo te lava Sili, pole avea la fai o tupe alu fata wina se furu ma le tasi miliona se lau ono se furu afe ono se lau ono se furu ma le valu tala ma tala fatau mo le mtanga luenga o talonga malanga oa mo le fia o tangata ma vaenga o le whamtalanga o eo finangalo e sao no ma le ioe au ese lele ai ua manu malo le ioe komisi o le toe fuata inga o tula fono a Samoa au fai o tupe alu fata tawina tasi le miliona 5 se lau ma le fitu afe 5 se lau valu se funu ma le fitu tala fesili pole a avea le au fai tupe alu fatawina tasi le miliona 5 se lau ma le fitu afe 5 se lau valu se funu ma le fitu tala ma tala fatau mo le komisi o toe fuata ina o tula fono a Samoa ma vaenga o le whamtalanga o eo finangalo iai sau no ma le ioe au ese i lele ai ua manu malo le ioe fanua mafuanga fanua au fai o tupe alu fatatawina se fulu ma le tolu miliona 5 se lau ma le iva afe fa se lau iva se fulu ma le tasi tala fesili o le avea ia o lo iele se o na fia malam lava po fea le o ave iai ma nga tupe ia ma komiti ia le komisi o le o fanua fa langa nu ia ma le komisi ma le pule fa ma o fanua le sai va nga tupe ia lo se la sulo no afe me lo no sulo no afe o le mea o le to ia komisi pe shan ma fuanga a mole ia fuanga fanua komisi o fuanga fanua le ano liu le fisili ia o tulai mai le fionga te telefono le komiti ia lo fionga fon talai ia fif sonia tu le tau pule o le wei la lo le output 5 au tu fata se le output 5 ma farò te la fisili pole avea fai tu pe alu fata winas furma le tolu miliona 5 se lau ma le iva afe fa se lau iva furma le tasi tala ma tala fata mo le mtanga luenga fanua ma fuanga fanua ma vaenga o le whamtalanga o eo finangalo e sao no ma le ioe au ese lele ai ua manu malo le ioe tupe maua au fai tupe alu fatawina iva miliona se lau tolu se fulu ma le ono afe fa se lau se fulu ma le ono tala fisili ia o lo tula i mai le fale ata tolu mo le fisili
Ia ona o lea o tātou wawa ia tui tupe ia o fuafuaina e maua mai. Kia au te lea o mautino wa lea o fōringa mai o whātau no isi vaenga o lena watau, ale o whātau no ina isi vaenga pe afsiri atu. A lea o tātou te iloa, e te le ia vaenga ia la whaititi ia la fonga. O le voi la sifi lunga le threshold ma le suli mafe lusu afe. O tongi maulalo, e le to ise tongi, o ia le se la fonga, tu sa noa la fonga. Nenga te lea o corporate taxes, ia ma isi business tax, le la kausau pa uma i lalo. Ma o vaenga tupe tele ia le ke le kupel malo i la fonga. E whawhea la po le ale fufuanga. O iai. Whionga te whālo. Ia, o lo tia e mai lau whionga le minister sao no. O teimi nei ele e se swinga laua o matanga ngā lua i tula fono. Mai mua na wha le tula fono ma wha sao le lei. Ia ona whita whailo swinga ia mai te tono lua whilu ono lua whilu fitu. E amata ile vaenga pio na ia whala uroe na watau, whala lava. Fesili po le a vea le au whai o tupe alu whatauina, iwa miliona se lau tōs furu maleono afe, wha se lau furu maleono tala, ma tala whatau mo le mtanga le wengo tupe maua, ma vaenga o le whamtalanga. Eo finangalo iai sao no male ioe, au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Au wha inga o tupe alu au whatauina luafe luas furu male lima, luafe luas furu maleono. Iwa se lau lua se furu male tasi miliona, lua se lau lima se fulu male tasi yafe, lima se lau lima se fulu male toru. Fesili, po le a avea le au whai o tupe alu, au whatatawina, iwa se lau lua se fulu male tasi miliona, lua se lau lima se fulu male tasi yafe, lima se lau lima se fulu male toru tala, ma vaenga o le whamtalanga, o eo finangalo e isa o no male ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Fesili, po le a avea le whamtalanga ma vaenga o le tulafono, o e ufinangalo iai sao noa mai le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Foi upulua, whaamatu watu ma le whaatatawina o le iwa se lau lua se furu ma le tasi miliona, lua se lau lima se furu ma le tasi yafe, lima se lau lima se furu ma le toru tala, mai le whaaputu ngā tupe le matanga luenga o tupe. Fesili, po le a avea le foi upulua ma vaenga o le tulafono o eo finangalo iai sao noa mai le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Foi upu tolu, whaamatu watu ma le whaatatawina o le lua se lau lima se fulu wafe, mai le teu ngā tupe le tausi ma vaenga ale malo. Fesili, po le a avea le foi upu tolu ma vaenga o le tulafono, o eo finangalo iai sau no mai le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Foi upu wha matu watu ma le whatatawina o le lua se furu ma le fitu miliona. Ono se lau toru se furu ma le fitu afe. Lima se lau wha se furu ma le fitu tala, mai le wha putu ngā tupe ale matanga luenga o tupe. Fesili, po le a avea le foi upu wha ma vaenga o le tulafono o eo finangalo iai sao no ma le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Foi upu mua ma le ingoa, foi upu mua. Ingoa pupu ma le amatanga, tulafono le whatatawina o tupe lua afe lua sifuru ma le lima, lua afe lua sifuru ma le ono. Fesili, po le a avea le foi upu mua ma le ingoa, ma vaenga o le tulafono o e finangalo iai sao no ma le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. E whaasila atu o whaanga solo nei le tulafono tau whaofi, o le whatatawina o tupe luafe luas furma le lima, luafe luas furma le ono. E au noa ma se teunga. Tolu, tulafono tau whaofi o le whatatawina o tupe luafe luas furma le lima, luafe luas furma le ono, whai taunga whaatoru. Tulai mai lau fionga le minsta o tupe. Lau fionga i le fonga fetalai. O te whātu le lafo. Ina ia whai tauina nei tu la fono tau whaofi, o le whātauina o tupe lua olua lima, lua olua ono, i lona whai taunga whātolu. Whalua le fionga sui palemia, o le minsta o le tālonga ma alanga o fia ia, e whapea fōni minsta o whamasnonga.
sili o le a faitauina nei le tulafono tau faaofi o le faatauina o tupe lua feluasfumaliima lua feluasfumaleono i lona faitauga faatolu e au finagalo i ai saunoa ma le ioe au ese i leleai ua manu malo le ioe Stula fono fatanga ina il fatta wino nisho faingo tupe me fa putunga tupe mtanga ngo tupe mal tunga tupe to sma vaenga le malo malona fa ngai na fa to nga lenga fatino mo lenga fatino light e tu ina to mtanga lenga mo ofisa nga lenga fatino tu ina to isi vaenga manga lenga o fa ve msu le malo mo to sang fa tupe fa wini la stol sfulu yoni lo afi lo sfulu wono to sang fa tupe lo afi lo sulima lo afi lo sfulu wono o te fasilesila atu ua maeʻa ona faagasolo le tulafono taufaofi o le fatatauina o tupe lua afe luasfulumalelima lua afe luasfulumaleono o le palemene ua potopoto ma ua faapea ona pasia le maota o le alalafo ia le faga le uta a le ofe auā o lea ua ali le uta a le solo ina ua asaasa le tupolata i le puapu o paia ma mamalu o sa foʻi ma faigā o le tatou maota o le a utu pale ia i le tuu o le uluvai ua iʻu le piʻioa ma ua soliliu pi iama fo i lo tatou aleanga i le tau mawhainga o le tatou tala o le tupe. Ma alo fai o le whaiva, whawhitai mo le whaatama soali inga. Tatou tapua ila ia whaiva o le malo i lona whaanga o i o inga. Ai mo o mia tele lo tatou ngā lulue so tau au, ma le lango i ai. Ina ia maua se tali o mana onga o le atunu. Whamalo le usfono. Whaftai le ono sai ma le whapale le paia o lo tātou palemene. Tā lofa i lo utou whaaonga ngase i le au ma le pō, ona lo utou manatu se manuia mo si o tātou watunu. E le i whaingo fie. Ai whaftai le mamalu o usunga fono uma. Sa toa lava le tai ma whaatino i le whaaloalo la tātou ngā luenga. Ma lo whaftai vi ia leri. A whai foi wa sala le la manga i le whatautainga le fonga fitalai. O te asu atu vai malu i o tau fina ngalo. Ia alolofa ma wha ma ngalo se aleu. Samoa ma lau tapua inga, i o tu langa wha lupe rupeina. Se wa wha ma lo whaftai mo lau talo ma lau tapua inga. Ua manui ai whaiva o le palemene. A whaifoi wa iai se ngangana le palemene ua sopo utu Samoa i lau whafonga tapua i mai. Mātou te whaato ese atu. Ia lofa ma whaamangalo mai so mātou se se. O le tatalo, tauia ina ia tu mau whaamanuanga le atua si o tātou watu no. E tapua i mai al sau whai ngā sui o matanga luenga. Ia fionga i ofisa whaari whaavai. O ofisa sili o pulenga o matanga luenga ma whaala potonga tuma oti o lo tātou malo. Whawhetai mo le tapua inga. Ai mai se o la utou au nanga lango whaawau. Alofangia e le atua lo utou vala awina. O lo o tapa au iai le whaatonu folau a le malo. E whawhetai atu foi inisi o le mamalu o le atunu. O lo tātou mafuta pea, ma sao tātou mafuta pea ia tātou tau alumanga. Whawhetai mo le tapua inga. E le whaangalo foi au na ese sa whitai tunga le tautuaina o le tātou tau alumanga. I le nā vai aso, ma le nei vai aso. Lau fionga il ofisa sile o pulenga, ma le au whai ngā luenga, le mta ngā luenga o fisota inga, ma whamatalanga te konolosi e ala i le au nanga a le lua api, ma le TV iwa. Lau fionga il komisina o leo, ma le mta ngā luenga e ala i le au nanga whai pea malu o le malo. Mo le puipuinga o le saunga le mu o lo tātou maota nei.
Lawa fionga le komesina ma le pulenga o nanga tau tinei mu, ma whaalave lave tutupu whafose. Lawa fionga le ofisa sili o pulenga ma le au whainga luenga le whaalapo tonga, o le malosi wha elitise le EPC, ma le ofisa sili o pulenga ma le mtanga luenga o talonga, ma ala ngā oa mo le fia o tangata. Whawhitai tele mo a utou au nanga. Whawhitai tau tua malo, whawhitai tau tua tunu. Whamanuia le tua i o utou wala awina. Na o se whamanatu al whonga whitalai a tātou komiti whapalemene. A lolofa, ua tatau ana sa ili au tau taitaifono, masui taitaifono, ma whātu langa le whanga solonga o le iloilonga o ngā luenga. Ua tu ina atu le fono au whai tu la fono. A sila le tātou pepa o ngā luenga, ua tofu u malava komiti ma ngā luenga o iai. O le tele o ia ngā luenga, e te tau ana li poti mai le fono au i le fono tanga o te sema. Luafe luas furmalilima. E tu sai mai a inga o tātou tu la fono tu mau. Ia manatua, e mae ar tātou fono le nei, o na toe fo i leo komiti i le maota to filau eti ale sana i mulinu mo au tau fono tanga. Sei tau tua na ane au tau pepa e whao ngā i au tau wilo ilonga. O le afsoa ni atu fo i lau whai ngā luenga i le tūlanga. E more sila fia, o tau lima ina fo i le tātou ofisa le whaka, ua ia i aile to tongi o launi i mo tau fono tanga. A muia au tau. Pea o tātou tatala, i alo whangia le atua le afio ato le tātou maota i le nei a fiafi. Tālo sia fo i le pui ngā lona nganga, e mau ai se whai ngā malo longa fi le mu i le nei pō. Ai tātou te lei tolo pō, o te talo sanga atu le afionga le sus fono mo si umu. Se e saunia se te talo e wha umai le tātou fono. Tātou sisi whātasi le fō le manu mālo, le whailonga koluse so whatamā le alo ma le nganga paia. Mātou whawhtaia lau fio le neitu lau le afiafi. Wa e whawhonga i ngaluenga whatino o lau palemene a Samoa. A mata mai lava le lava yaso se i audia fo i le neitu lau le afiafi lo mātou atua. Whawhtai lau piupuinga leo leoa i titono le nei palemene. Tonu foi se o mātou atunu le ana tāpua inga, wa e mele manuia whaiva se o mātou nei palemene. Mātou te whawhtaia foi lau o fio i le nei tū lau le afiafi. Nisi foi o i la tau o le mwhai foi o na whataunuina o mātou tiute ma whaiva. Ona o le ngase o le tino o le mwhai ai o na mātou. Whatasi le nei afiafi. Mātou te whawhtaia i au puipuinga, mau leo leonga i ate i mātou lo mātou atua. Mātou te talo ni nei afiafi lo mātou atua. Wa e whaafonga le whelaflafo inga lau palemene. E ala i luna ta mau a inga. Le whaasoa ina o le ta mau a inga. Leo wa whaafonga lau o fio. Ua tali la mātou. Talo sanga e pei o na mātou ilo ni na ilo mātou atua. Mātou te talo fo i le atua le nei tu lau le afiafi. Ia Samoa lana tāpua inga. Ma lo whaafitai. Wa ma fuai o na ae, ma le manuia le whaiva lo watunuu lo mātou atua. Mātou te talo foi de nei tūla le fiafi. Mana tua foi de tai se o mātou watunuu. I langa fionga i le palemia o le mātou valavalai. Ona o le sa iringa malosi. Mātou te talo i lau fio. Le mana o le wha malolonga. I e whapena ona pai atu i ai o wa au walofa. Whafosia le malos, toi tali umbai, whiloai, malau palemene, whau au whatasi o mātou tiute pe o na mātou tofi ai. Mātou talo foi le nea fiafi. Whamanuia i lana fionga, i le whonga whitalai, le sui whonga whitalai, e whai ina o le mātou, whono e pe o na masani ai. Iai leanga le leo lau o fio, fo ai le malosi o le tino, ma le mafau, ai mesia le anganga i langa fionga i whaifoina o le mātou palemene. Mātou te talo e whamanuia foi, ia fionga i sui palemia ma le kāpeneta.
whapele loa le nei palemene, i o mātou whaiva lo mātou atua. Tatalo fo ine nei afiafi, whamanuia se o mātou atunu atoa, i lana tapua inga whaafonga, i le nei tūla le afiafi lo mātou atua. Mātou walau fo i lau o fio, o ai o fia maua lau so soani, i e ilo wanga le leifa soa mo i la tau lo mātou atua. Tatalo whapitoa fo i mo le ofisa o le fono lo mātou atua. Le tausi inga, le puipuinga fo i mātou i tono le nei palemene, mā lo whaaftai. O i lava le mtanga luenga sa i ailonga sao, i a wale fontanga le palemene, i e ilo wanga le leifa soa mo i la tau le nei afiafi lo mātou atua. I le toi tali watu, sui mamalu umore nei palemene, o latou a inga lo fatali ia fape nao ne tulo inga la ua fio o moli ne soifua maleola fape nao no whelua i maa inga lo mātou atua mātou wala au foi de nea fiafi se teime o le pō la mo moe lo watunu lau palemene i mātou uma ia fape o ne iai leanga le lei o la ua fio lo mātou atua fape o ne mātou wala fai de tai au mua o mātou fōringa pēa i lau fio. I o mātou se ma di o mātou leanga. Mātou te to ele o mātou vai. E ala de tongi olanga saunia e lo walpele ina i mamanga loaia mātou neia sala. Ona o Yesu i le suafa tamale alo marangang paia. Amen. O te whasisilatu wa tolo pōnei tau ala manga le whono au whai tu la whono se iau lia le aso lua. Aso se fulu male ono te se malua afe lua se fulu male lima. I le utu la iwa tolu se fulu i le tai au.